Whatala whātu ne tai au matango fie, tātou maua mai le lofa mananga lei o tātou atua. I nei fwere tātou asolunu nei I sini au si tāria, ia whapena fwoi o na mō tātou whasota inga ma le whionga ia atatanoa te sai Samoa. Pe te iane, ai rei whatalo whātu le sunga ia atatanoa I Samoa, wano whatalo whātu le pa ia, lasi o so tātou atunu. Ia amata mai lau whenga tofi le tua, Mala tō whare tua, susunga I whawhengainga, lupe whalele o tara lei, whapea fua ia au whalupenga. Ia whatalo whatu fo I le au mamalu o le tātu malo. Le whionga ia tumili whano wale toa so lau vile lua, mani masiofo. Ia whatalo whatu fo I le tātu malo Samoa. Le whionga te mai tai panemia, ia whiambe, ta afa. Whiambe Naomi mta afa. Ia whapea fua ni mamalu o le tātu whainga malo. Ia, iona tūlanga whālupilupeina, whatalo whatu fo I le pa ia maurunga I ainga, marato tama, o tama fo I marato ainga, I sa whainga Samoa I pito I luma, ia tu muampule tu au marato ainga le tai, ma le waa a fonti, ia tainane fo I le tato
Nei o tātou uso mai i sasae, na fiolo fionga le kovansili ma lau masiofo ma whainga malo am lika Samoa le mo tai lunga ma le mo tai lalo. Ia whapea fo ina malu ia sua ma vai whanua fo mai tu langi sa ole ma sa le ambua ma le lau niun sa lua. Na fio whaatui ma la au na mutasi to to whale ula ma upu ia te oin mo sa. O to pa ia ma tau sa. Tai tonu lavan mo to Samoa vi inga le tua. I de ngafa tau ni meina so mātou leo. Tau ia na wha leo atu na nganga wha aloalo le tātou mawhatanga nei tai au. Ia mā roso i fua mā lolo langi manuia. Mā lolo le Maleifua-Mai nei tai au. I le ngata i Samoa le tātou kou FM le fionga le atatanua te sa Crichton. Ia me se fwai tātou nei i sini Australia. Whasi sini o tātou wompa anga mai atunu i Fafo. No whapena i Amerika. E whapea fo i New Zealand o tele o tātou lo mai mua mai i New Zealand. Le nganga malunga ma le nganga whaftai. Fo i erivi inga i le tua o le o tātou toi mua manei whela inga. Me le aso ana nafi se o mele nei sa tātou talo. Maua se tātou maftanga ia peta iane. Ia le umor tātou maftanga li lei ma le whiunga le atatanua te sa. Peta iane ia. Ala whae mai whanunga mahanua te ao le fia nisi. Ia nisi fo i o whapena ona whatumulia i le whanua noa. Ia se teimi, se tasi fo i o tamā o le masani fo i ona mai moa ma matamata ma fitu whae fo i lunga le tātou penga ta whailangi ala le tātou pokalame. Ia o whapena ona maua fuitala whasala atua. Ia o mai aile wala upa ia le atua. Taluai ia ono fufanga mamana le atua, fufanga mamau le atua. Ia e eile upa Samoa. Ia sao lele lava le angi le matangi i le fingalo whai to tasi lava le atua. Po ai lava le penise, po ai te vā, po ai lava le ai o le fingalo le atua. Ia e so se teimi lava. Le ala lea e tele i e tātou fitu whai. Whapena foi un tātou pesiri lesi, tātou whaatumuanga i lea sora nafi. Fili mai lesi, fili mai Yesu i a te oe. Whapena foi na i whanolongo po lea funi nei tai au. Po lea funi meo le afisiri mai Yesu i a tātou nei tai au. Te lo temi tātou te tatanoa ai, tātou te tatanoa i le nganga, i a tātou maua le nganga, lea tātou te whaatasi mai Yesu. On tātou pokalame, le mauto Samoa vi inga lea tua, i a whaatumulia, i a le tātou pokalame, i le nganga fia le nganga whaftai, mea mose vi inga lea tua, ni mea tātou te mawhauwhau ai, ma ni mea whātupu manatu, e mese lewa mea i mwhai un tātou wola, i mana tātou whanau ma tātou aina. O ni pokalame o seki whapitua lava mo o tau, ia i fwai nisi i lea o ngai, ia e fwai nisi au ngai tātou pokalame. Ia, o lea saus tātou vi inga o lea tua, e to mua aina tātou pokalame, ia alaua i lunga le lenga le whionga le atatanua te sa ama e lea, e le whatalofa atu doa le li pula le kou FM Samoa, whapela nai i tātou mata puta ua lava, o saunia mai le whionga le atatanua te sa, ia tātou te whaasua i funi tai au, ia manuia lo whaasosaunga Samoa, and Mike, tātou pese, please. Find
Ia o pese nā saunia ina whai pese o le sina o le whire mō mai sini au se tāria ia manela whai pese o le whai pese lava le tātou pokalami nei o le maota Samoa o vi inga o le tua ia manea o whai pese ia anu whapena lava na whafoina lava e alu mwhana o le maota i nei i sini au se tāria le tātou studio ia e pese la nei o le sina o whire mō wha mai upo nei pese tama Samoa ala mai tama se i ala mai na ua lutia oe i pe au, se langona moni e tautua ai, Samoa e whavau. Nongo wina lo tau mai i Samoa e ala mai. Atanoa, patalofa lo ia tuai lau whiunga le atanoa te sa, ia malo le usu. Malo lava le ngol pokalame, ne pokalame. Ia sa e whaasua whaina lava ne pokalame o le Maleifua-Mai, i sini Australia fa pia foi tato i Samoa ele ngata lia so se Samoa foi ona maua meni fa sa launga ia por nei foi TV tato ala leo nei man ko FM Samoa ia o lo fionga na fa so faina i le nei poklame o le Maleifua-Mai o pese lena mata to poklame Samoa se ia na mai ulu tia oi i pe au se la ngona moni e tau tua ai Samoa o e fa va longo vinga o mea tu tupu mai, atanoa, o mea tu tupu mai, ia o se langona na, e whina le tautua ai tātou, wā le tupu sa mea, ia e le mose tautua, ia o mea le lewa tu tupu mai, ia le whai mai a Samoa oe e whawawau. E se mana ia le, a whina le tu sing o le tangata le tu sia nei pese ma nei upu, upu, e mai whai mua lua tōru, a pe o mai le tari, fina le whaafai ngofia ai, whaatalofa tu lau fionga. Ia a mese lava le upulea Maleifua-Mai. Ia, sa tele lava inoa sa tau whai ngoa nei pokalame i la sodua stofi. Ia, e sau lava ni ngoa le fionga le alo te sa Maleifua-Mai lungo vinga ia whaftai i le tua. E tanoa, marose fua malangi manuia? Ia, whapena fwoi ono whatana whatu i lau fionga tole fwoi ni fwoi tai au mata mo fi, tai au manino, tai au i Samoa nei. Tai la. Ma ia le Australia o le lai, le tu sae, ia o le tātou o tunu nei. Ia mai nei fwoi me le mea o matu whasara lau atuai i funga lei. Whafsanga makiti fwou i lesi o i tu, o lesi o i tu, ia e whafsanga i le lei lava. Ia ma le fale whaatari pasi au tu hoi lea o le tātou o tunu i le nei tu o le vaenga o le taunanga i e pia nei. Ia ma te whaatalo whaaro i atu i au tonga tole a fo i le nei tae au. Ia whaatalo whaatu fo i le pa ia mau lunga o le tātou o tunu. Ia o lo whapena o na whaarufonga mai ia pe mai moa mai fo i le tātou por kalame le nei tae au. I Australia, i New Zealand, i nisi vaenga o le atunu a mese fo'i i a Amerika. Ia mese fo'i au whanongonongo ma au whanongonga fo'i a kou whamo i Samoa nei le nei tae au. Ia mātou te whaatana whātu i le suafa manu mālolo tātou o ni whaola. Ia le ri. Ia le ri tole o tātou o ni mai le nei tae au. Kai love. Alo whātu fo'i le sunga i a Mike i le nei tae au. Ia le lo va se lua le nei tae au walta to proclame ia o vi ingali na ile tu le wa sa no ia le nei tae au to le fo il tele
no i o lona ngalilei o lona lofa e tu mau pe lea e whaavau ia mo i tātou umalanga whanau o le nei tae au ma neia ma mātou mo fia le nei tae au e le susulu ane o le la ia e whapena fo i o ngā soro fo ia le tātou o tunou i la tau ia le o amata ngā ruenga ai misi fo ngā ruenga le mānoa to le fo ia awai ia fo i o le na amata i le amatanga o le vai aso le nei ia o te loa ia le si vai ngal na avea le tai toka i tai whawa yesu ia o lono winga ia la whasolo solo anto fo i meki tātou o tunou i ngā ruenga māsani o le a fo i o le tausanga ia ai tātou tālo whatasi na ia lo whangia i le tua tātou whainga malanga le ne tausanga awai e le se tūlanga hoi lea e whapea e le umia e o le mele iai ia tātou te whaitau tō te lau o suli maso ia o tātou waso nai le nei i le nei o langa o tātou au mai e tātou e tātou matai le langi tātou fia matai ia le o tātou wawia mai le nei tae au i lona māta mō fie i lona alofa ma lona lei e le ai lava masa mea o ngā seto le fōa i Samoa nei manuia mea uma e le mana i nisi tu o le tātou o tino au tera ngona ia ua ala whai ane fōi le tātou o tino o i Samoa nei i whanunga lei ia i le nei tae au ia o le mea le nai e awa e ala tātou whaftai le tua i le nei tae au whatalo whatu fōi si uso leo nevo ia bravo o whafonga mai i Auckland i New Zealand le nei tae au ia malo soi fōa whaftai fōa mai le nei tae au ia malo soi fōa e nei tae au ia wāmatari fōi le tātou porkalami ia e fōi nai tūlanga o le au atu e se teimi ma tātou talano ai ia ai o le tūlanga le nā lea ua iai a tore fōa nei tae au whaftai fōi mo le whawheiroa i mai le nei tae au ia me o tātou pisi le whai ai le rangi e mamā ma le soi fōa moa ia i le alofa marang le nei o le tātou te pau le rangi tore fōa ma lor sa no le fionga le ata no te sa ia o le ai atu foi le malosi mai o lo popula wa le nei ia o te lo foi o e fodisi ia o e foi ia lista ngata le tunu e fa pena na e solituda fono me le le boy po le boy le wa le ma fredi mai ya te mato nei le wa fa so solo la fredi mai ya mato nei sini Australia ya levo la afal fitu yo duas fulo te ai fitu ya to Samoa leo te vai atu na matano po kala milione de va via ai idea atat no ana nafi na mata no ai male pule te mai tai pule le Western Union le i matau tuta le finale le te mai tai ya vai la poto mata no la ia o le mena na fe do famtalanga o le finale o watangia mai te le awa tautal soi fuanga Samoa ai se lava ia le pinsini ia wa tawava ai tu ia e moni lava ia te misata to tata no mai nei mata upu wa tauta lava soi fuanga Samoa e le va pe o tafai atu va pe wa tauta Samoa ai le tauta fa foi nei ata to dei tauta fa atasi lava alona ese senga o le kauka Samoa ia o lo si lunga ka o fingale pingsingi ma kunanga le oloa ia pe lava lo ko mau ko kongi le tinu e le paneng ia pe fu tu fa nga malo le chapipi la na fa la fa mtalanga o vai la le poto ia ma to le fo le Western Union e o le mete finally appreciate ai matanoanga e ka pungi nga Western Union i le ono le fiafi Leono le fiafi ia e tatala i le baru de taia o le mele fe le fa talanga fina le ia ono le wa kau kaso fuang ale ngate lea e la tolo fa penana la ko le kinga mo me o kinfang kinfang ia o fa pena o so e kasina me avole ole ai fo ni ko kong si idunga esa ile kinfang e kinfang o kinfang na ia mata tananga la male tamai tai pule fa mai e ma faia na tu la tu piki me kinfang no winga e akwa la ko piki me kinfang lo e aku lo se den
Au kau fo king fangu Samoa. O fai foi singa lendei nongo winga. E ke mai ko no ku se king fangu se kangaka kele kupe. Ia la ko le ki va pupu. Ia ngoe bili no ne ia vai la. Ile lua o lua. Kasi di mafa ke vi sa o le ofisa. E aku ala ko piki mai atanoa. Pe afa pe finga ni. Ia. Pole ala mer ko nga king fangu. Ia e aku ala ko piki mai ia pe ke vidi fo le fiku lua valu kasi o lua lima o le mela siningo inkalesi ai ile ke me mawai ngai fisosoan ele ngaka la ile a finga le kuainga loka le la le Western Union ia pe la fokulo kupe wa kale lima de fiaf fo finga le ia mau yo pe ma ko e la fo ma ko le Western Union ia e makua ia bawal me ia sao le ngoa ku ko mga ala fa ku pe ma ko ngele fa le fiafinge ia peli ka ingal fa ia e ka mo ku sa mo le ka ingal le ngo e ke la ku lava e ka ku sa lava ma le titi sa ka ku sa lava ma titi sa le mera langa fa mtana ingal tu langa le ona nei te mi ata no wa si dunga ka so ifanga yo na tato tal no fo ya na fi itai au tai au o le fionga le te sili atu le epa. Le living ngami o Samoa mai i le pakua moa, kulo le pakua moa. Lana tau le pakua moa pe whawhaingo fia i te mo le vaenga. I sifi mai i le pakua moa po le tūlanga mawalalo se iei Samoa. I lunga tūlanga le wo iei si o tato tunu. Temi nei, mena i le o malamerto tende le mamano o le tunu. Le si tia mo tūlanga. E le whape ke kia hao so me Samoa i lunga. Na oso mai lunga onga o le whainga malo, o le fionga, i tate sili atu le epa. Lea na wato ia o temine, waka un ka longo winga, o le haka koe fo i kua, o le haka koe fo i kua le ka kua ku. Ioi, lea rana ma fua e na ese manatu, se o kango e whalau i loako. O le telefoni na lea a le tamai taipule ia vai laa potoa, ia po vai laa wafsuanga to le foa potoa. Ia le levana tu ua le malo le fionga le matua ia wafsuanga. Ia alon telefoni lea, lua tasi lima wha. Lua tasi lima wha. Ia po le mopili fo le fitu lua valu tasi lua lima. Nango winga, ai ngi oki aki whangu winga lea da tanoa, lea kaki kia winga le ia e manatu fi ore tupe. Ai au kai ki anu matau tu ta e mamori ai. Ia e ke vidi unu mela ia. E atu lava la whenga renga, piki me oki whangu. Ia mafua le dei. Ia mamawalo se leni. So sonia tua i le tangutara so whanga lewa ngai e to se tatua tunu. Peo se mena mo manatua a manua di tatili yo tam taupu. Masan le simia. Ia se tasi o pa anga mamai la tatu pokalame. Ia wa whapena fuina pala aude tua e na iau na matua tausi foi. Tasi foi ta masa o fasi sila tu leson na fia. E o tele o ta wale le swafi ta ma se mai ale po kalame ia na pailei le ono pui ngala vo ai ale mea peila fa mtalanga ia sa mai mo mai tama nafi ia ai le i pala aude tua ia mane tato fa so ar nafi ia o matoli fo ile pangutale na faina tala ia Yesu atatano le na ele spanta finale le na pa ali no ngale mi ngao ia Yesu fa pe o ia la me de fa la mai mama ia le nang oke ni lo dispong ka fa me awa ke de fa lo wa ka wasala ale nang fa me lo Yesu de pong ka le ngo ka nge ko ia mang ko mai ya fa me Yesu o nei na va ka ke fa kasi el paradise ia tatu poklamen na fi na fasili mai Yesu a tono le talina te mana na Yesu o te fia awai paradise ia na o malia tatu poklamen na fi e mo lo tala fa sala tua wa amire tua ia lana ona ia ni na ave tato fa mai senga nafi fa mai se atu le tina fa no noa no fu alo e me se fo le ainga te tonu nama o tato pokalame nei ia malanga tama ia wo manta pena o te talitonu o le ia le last minute lava ia ada tan noi manta au fa pena e le loa tato temi e a ami o le tua ale le ami mai le tua oe alo e tatanoa le swafa Yesu e tatanoa mta upu tau Yesu
ia wafu yo na sa wena ngango Yesu fa mai pe to tasi pe to lua e tau lo swafa o te idai fa tasi malina tangata longo winga o to tele tangata fa mai oni ta uole le tu to pokalame ia one le a fa pe te mana o tu langa na ia o te fa longo mai fua a wata ke te fa longo mai fua langa mai mai fua lo ai fa le lang a me fa longo wa o pokalame mo to Samoa vi ngone tua a mi ma to ele tu so se te mi lava ala ma te tata no fa tasi ma Yesu langol ma vai nga Yesu ele se upo sesi ele ai sesi e ma faia ona abesea le upo le di faola so se me e se to tasi po se to lua e lo ngua o te iai fa tasi mai la to a fa pela le tfa mai awal tau ta uar swafo Yesu to po kalame lo ngoinga wa ta ma fai ave ese le upo le di o se tangata na te whaia se me whapena le upu fola le di. Ia, lau tātou loa e se lau tofi. Longo vinga, aua lava, whao ngā mawhau le tangata. Le tangata poto ma tangata Kirsiano e whao ngā longa mawhau. Ia e ula vale a sisi mea, e ueti ula vale le upu fola le li. O le maota Samoa vi ingo le tua, i lana tautonunga o se mea tau wari swafo le li. O nā e whaatasi ei le li, nongo minga, e whape nā fwoi te me batu ia lato whātou whala inga. E batu e fwoi lato manatu, whetu whaai ma le autu si tusi nupu kalame, o lo iai le ngango le li. A whai te tama whai e tā awhi le maoto Samoa vi ingo le tua, au ar tau tau wari swafo le li. Tā lofa ia te oe. Pero tu langana, le nei lata maan tato tana noa, e nai a whai tu la, e le lewa na umar tato po kalame. Ia e wala au lo le tua. A lesa tatanoa whaatasi ma Yesu. Le ala nā a tatanoa. Si iluma tātou. O tātou pokalame, e si iluma. Tātou te le eo i tua. Tātou te le muni tae fo i whainga whātou whala inga aisi pokalame. Tātou te eo lava na nganga. O le maota Samoa o vi ingo le tua. E whamarurua tu fo i la tātou au whalongolongo. Ai whalongo atu lava e le tari whea ngai lo tatanoa Yesu nungu le pokalame. Lana na whaatasi ma Yesu, e ma whaina e tautala e mta upu, onga, ai moli maule nganga o le ri, e whasala ina fo i tolefoa, i le nganga o le ri. Walanga le iai. A lana nga tu whau o whamatalanga ma e pepelo, langa le te loa i leo iai Yesu, lana na e musa e tautau Yesu, langa ne te wafio ma le nganga o Yesu, mea tonu ana atanoa, to tele tangata, whain mai tolefoa, au al whaingo inga tupa kalame o le maoto Samoa vi ingo le tua. Langa ngau vi inga o ki apor. I lauwa nga vaai. I lauwa nga sila fia. Ma lauwa nga kadkongunga. A kadkongunga o le maoto Samoa vi ingo le tua. A wala au le tua ia tue. Ia pei al talana whai apangta le tua. Mana tua ma le sue. Mana tua ma iau pēe o oilo malo. Tala Yesu. Ta te whaatasi. Ia. O neta maa tantonu. Ia wa whaatasi ma Yesu le parataisa. Ia pe ia tala atu nā ma se wha mai senga atu nā. Ia an mato senga ne tau le whatalofa mai le. Na fionga ia tui whaasina. Tau bao, malo lava tui whaasina. Ia whaatasi ma tātou pokalani. Malo whai ma tustusi ma manatu le lei. Ia tameta ia Paula Banks toi fua manuia i lau fionga le tapau whaasina to le fua whapea fwoi Mike. Whaatala whaatufo ia atatanoa te sā ne tau fauvi ia le tua. So yeah, Revelations 14, good morning, atanoa, patatu pokalame, aso vale falava au, so fu manuia, i tau fionga atanoa, whapea foi tole fua masunga ya Mike, Tina Tayana, malo lava le usu Tina, good morning, tole fua in u, malo le usu, malo for tautai inungo, tato wale leo ne tai au fau na karona malo lava la ka ne mo mai lau mese tai lava mo famanyanga bia le tuan moto Samoa vi ngo le tua talo fai lau fionga to le fua fa pea ia ata tanua te sa fa pea fo i tato insia ya mai pa talo fatu langi mai ne tai ya le fa mai Tina Tayana good morning brother tanua ia pe lo tu fine e Tina le Tina ia le fa lo fatu ne tai ia whapena fwoi in whako moni atu ia la ka rona mai tai Tina Paula Bangs whaftai to le fo mo wha mai senga i le nei fwoi a inga whaftai lava tātou te whaia lava finangalo le tua ia malana pule whai tō tasi
ia matua fo'i sitoeina e vi'ia le atua manuia po kalame ia si tamala le alena fai ai le fa'amatalaga lea sa matalia peia no fai atu o le koe kā lava atataloa o le koe kā lava ia e alu po kalame e te talitonu e maua le vi'iga o le atua a fa'amalama se mataupu e le o se lokoleaga la le mea na o le fa'amalama e ese le loto leaga ese le fa'amalama o le loto leaga o lo nofo fua oe magagā uata ai le fa'ali mai o foliga mena tole loko leaga o lisi loko leaga mo le tagata fuina le te aua fu mafai se kala sesi ai le talanoa atu ai sesi o le mena tole loko leaga o le fa'amalamama o le silasila ma le mamalo le tunuu o lo fa'amalamama se mataupu peia o tatonu o le tatou motofono i Samoa tatou fa'ataita'i mea o lo'o faia tagata fina le fa'atumulia i le agaga moni ma le fa'amaoni pei fo le susuga taitaisili atu le epa e susū mai lava matalanoa mai ia i tatou ia fa'apea fo'i Revelation 14 malo le usu ia malo foleva seki uma lava kākou ia tina taiana fa'afetai arona fa'amaliaga i le masasalo lava i fa'amaliaga ia fa'apea fo'i saunoaga fa'apea fo'i ia lou fa'atalofa a le matou vasenga i matou vasenga fa'atalofa fo'i mataupaula le tatou vasenga fa'amaluai'i fa'afetai le alofa o le atua ala fa'i manuia mai i le Maleifua-Mai i le show fa'atalofa foi laufioga tolefoa fa'apea folesuga ia atatanoa fa'atalofa folesuga ia mai soifua ma le lagi manuia nei taeao asuvale falavau good morning la karona and everyone ia la karona fa'apena foi na fa'atalofa mai i le tatou vasenga nei taeao heni atoga vaia malo soifua ma le lagi manuia i tou afioga ia fa'apena foi lausuga heni ia la'u sia ua fa'apepele le fioga ia manusina pe tiosi vi'ia le atua tatou pokalame good morning lau afioga tolefoa le fioga ia atanoa ia ma le tatou au tusitusi malo le usu malo fo'i le lani mā i lau afioga manusina pe tiosi mai Amerika ia fa'apena fo'i ia tina taiana saulei lava lausonaga peipi tolefoa morning fa'amaoni lausonaga upulasi good morning upulasi Maleifua-Mai ia tou afioga nei taeao fa'apena fo'i oe malo le usu pulasi ia fa'amalu ai'i fa'afetai fo'i mo mataupu anoa ma le tāua o le tatou fa'asoa tatou te fa'asoa i luga ia o le matavasenga na tanoa umi se temi o tautala a le matavasenga na ono te manatu ia e le talifou leo tatou te iai a tatanoa tatou tala talanoa fa'atasi ia mauō ma pa'aga tamā ma tinā o mafai ona fai masina komeni tatou tatanoa ai tulafono o le tatou polokalame e ai lo le tagata i laulau vavale masana komeni ia e laga e lē taliaina i iesu na mea ioe paua mea na fa'amagalo ma featu'ia atu do i le va'aloa ia malo soifua atanoa se tala atu na le matavasenga le taeao fa'afetai lava ia malo lava tolefoa ia le fo'i taeao ia o te ia la mona fo'i ia o le fesili e tupu mai a te autolefoa o i latou la ia tasaunoa e tusitusi atu fo'i lea e le tatau ona fa'aogāina ia le suafa o le atua i le polokalame ae e tatau ana mafaufau lemua ne lava le tagata ia i lona manatu i latou na manatu fa'apena e ua sauga sa'o i le vaega aisea le mea e te musu ai e ta'uta'u le suafa o le atua e ua sauga sa'o ai ai i le a fo'i le taeao lenei ia i le manei ala ia na va'apea lea ia pulea oe pe ta'uta'u le suafa o le atua pe lea iau mea e fai ale le mana'o ai ia na tu esela'i o le tulaga fo'i le la manei a saunoa lega sa'ilena e saunoa i tole fo'i nei taeao ia a e musu e va'i i ligoa o le atua ia na e soso e silole ma e le te matamata i sesi ia fo'i sesi polokalame a o le tulaga lenā ia fo'i e tatau ona e tatau ona iai fo'i lele i tu'aiga finagalo ia fa'apea a le manei a le mea pena sanoa ia tau te o e fiafia ia e fa'alau iloa le suafa o le atua e leo fa'alau iloa lani suafa o le atua i nisi tu'aiga lelei ma le tonu ma le sa'o o le alava o lo talanoa i mea tonu ma mea sa'o
I. O lono inga la, o le tangata fo le fia whanongongo ia i le mesa. I. Le ala musu i me whapea. A I. wale tene ale na o le mamaru fo i o le tātou o tunu o lo o mini whapea na. You know, o lo pawana le ia ui mala o tilo ia. O I. lo no inga i o whanongo i le mesa o mani mea tonu. I. Ia e pei o le tūlanga le nā fo i le ua iai wai. O le mai tau atua le nā, o lo wa ia pea ia tangata nā, o lo tusi mai, o le whaonga ina le. Ia le ingo, ia lango le ai, o le ai whaonga le ingo, i ono o le tātou te taritonu i eile. I tātou te taritonu i le mea mōni. Mo i Tātou le te rei. taritonu i le mea tonu, me sa. Ia, ma nei nā, nā uwha mānulu iai. Ia, a o le tautonu wana wana nā o le porkala mea lātou. I. Ai, ia, ia, ele ese mea e a fo ia tusi mai e fua. E a fo ia mai. Pe o tūlanga le nā, i le a fo i le tanga i le fo i matau kua wālanga. E tele au teimi le o i e tangata fo i le e tele mea o le tusi mai lalo le ingoa, fo i le o le ingoa, o le fake. Le ingoa sisiri. Ai toi mana o whaatonu tātou ia e whaali e tō tātou whōringa hoi lele I lunga le porkalame. Ma tātou tau tala ia I mea na. Ai longo fia tātou hoi lele sau lunga hoi lele I le fake page. Lea, paulanga tangata e te loa. Lātou te mana na o e le fia taritonu, e le fia mana o hoi e āwai I mea o lo tala no ai le suafa mamana o le tātou atua. I o se Paanga na fitar no ia uia pe ona e sa no ia au te fiao popo ia lau sa na to le foi ta Whaatai na maha ata noa pe o tūlanga na mataunia fo e o le a fo o le whinangalo a le atua. Te whape nā o na la ngaina e lana au na mo oma na whawina I tūlanga masani fo I na tātou iai. Ia a whaina e whina e o malo pokalame. E te li whaia ni ngan vengan whaiwhi au. O ia mo uma na o ina. Pau ni me iai, e ma whaina e whaasoa iai ni me na o ina, man me na e whaalongo ai. Ina e whaasoa la iai. Ai ni ma whaina e sau, e la unga atu. Ia a lai tu ulau pātele, pe lai tu ulau whaiwhi au, po lai tu u ia le whina le ia le au na le atua, lua whaatasi. Ai te sau, e te tuwha atu ni mea na e whaalongo ai. Ia a whaina la e whaia tu langa na. Ia o le a misi ato le nganga o le pokalanga. Le nganga le pokalame. O ani mea o tutupu. Tato te whaasoa whaatasi ai. Ma le nganga o le ari. Wa o le tato guarantee lea. E le mawhai na e kaukala. Pe pelo e numa le nganga o le ari. Alo whaafonga ma le nganga o le ari. I to tonu o le pokalame. O lo allocate e le nganga o le ari. Peina tu langa na. E le mawhai na tato. Whaia se tala. Fatu. Po se tala fui na le tau whaleanga sesi. Lei o tala e wha amanamla mai se mta upu. Pe lewa umana batu whai te inga pe tato tana noa le aso na nafi. Ana nafi, tato tata noa, te ima se e tato tana noanga. E winga I mo mea o taiao. O se taiao longo winga o se mele lei na tupu. Na tupu I lewa I temi. Tasi le mea na misi lau whata tana noanga ta ua le aso na nafi a tata noa. O le taiao tau nu o te tara lei I Samoa. Taiao na I ta ngiu, whea ngai maleata. O le taiao na le karesia e whakasa. O le taiao na I maleaola na whanga. O le taiao na le karesia kākoriko. Ia mawhale mautu angiangi. O le taiao na le karesia me to tisi. O mea na I o taiao. E whaatusa iai pe a whaini la unga. Lea nā mo tātou wo ma tātou tanu taru wo ma le afe varus lau tau sifulun tau nuu ato le lotu I Samoa. Pa solo mai nei iai tau sanga I numa mai. Le foi la ia le taiao na ni niva taiao le karesia o le paia e aso ngatai. Le masanya whalong lo sau no ele fionga ngā whtasi a fui maono le HPP. O taiao e karesia. Taiao le karesia o le whaputonga le atua po le Assembly of God. O ye taiao tau nuu ato I karesia. O le winga na lo whamatalanga. A ora no whaini launga. Nai ma aile po whea se taiao nei. E te fili. E whai eilo launga. Le ala o tātou wo o mai noa I to tonu o tātou teimi. Ia o mea ia tutupu. O teimi o mativa Samoa. Lunga winga o le teimi o whina le whainga tā soi fuanga. Teimi tonu ale sa ia
ia tu ia tua tu pua tam se finanga fai nga malo vai te mine o le pakua moa la lan ta o pakua moa e fai ngo fia in ta to loa pena sa no ata loa o le ame o makwai pakua moa fa a se mea ai sili le ta ngo fia e se a ona o le lima vai o se ta to tunu i le fa foenga ma na tem e le va pena fa tu mo le anga fai nga malo le fionga ia tu pua tam se efi e le va pe fa tu mo le anga o le vai temina sa ia mantua mai ata tanoa. O ina le wha pe ai, o le kau whaaleanga, e lesi kau whaaleanga, o le wha manamlamainga, o le lea mai kemi, i lea mai kemi. E le mawhainga e kusia, ngai koe saula koe kenso le history la tunu wa tanoa le ai. A whai awa create le history. Wai ai, e le mawhainga e wha pe atu, e le inpa kua moa kemi nga, koe sui mea. Le ai, lea o le pai kemi o le pa kua moa. E whaafai ngō fia i ngai loa ai i le kaunga kāra soi fuanga sa iesa mo nata imi ata tanoa. O lea nei whaamama atu i le kāiao o le pākua moa. Ma le kāiao nga si kia mai le whionga le kai sili aku le epa. Mai le pākua moa po le lima vai o le atunu, po le pa lalo le tātou atunu. Mai le si kia ngalo e kākou kemi ngai. Wa kū whare ke kele. E whai mai na vaenga lea, e nga ngā whare. Ngal ka ngaka e le anga le uru e mafofau ai ni fale ai ni fale atanoa ele mafavela nga sa uma fape ai nga fale ele mafai ai sia langa le ke loa ele ai ni fale me nga ka mai ai e shaki po ole le lo mafofau ole vinga al fama kalanga la so nga fai na vanga fale ai le fia mele o wala malu le tunu peina menga me konga ka usawanga ka fa leanga o sauanga kau whaneanga. Le kau whanau makulu mea lea. O le vai keimi, le vai keimi. A whai akura le vai keimi le pakua moa. E le mawhainga ko suian ngā mea. O le vai keimi le pakua moa, o le vai keimi o le lima vai o le whainga malo. Sa ia ngā keimi. Ia, ka kere loa po a menga kupu le whainga malo. Lea la wo o ma le vai keimi. Si kia mai kako i le kūlanga le winga i Samoa. Wa ko ku whare ke kele, wa mawhainga o e whainga renga i whafo ma malo kunu e su e maile lu mangai ma whai o ngā halu raka pi i whafo wa kele mea ma mawhai raka kua kunu o le whainga malo lea lea mena ngā ranga whaku whamkalanga o le a ke i e fua wa loko vale ka ngaka i ngā luwenga le lei ngā whai e kune e pa ma le whainga malo le e chapipi nei ai o le kala whaasolo piko ngā Samoa e ke whiu e whaleanga le e chapipi ke mingei e ku mau e o le whaavavau. O le whainga ngā. Mai le keimi lea o le pakua moa. O au o le SNTP. O au o le SNTP. O ke le HRPP a tanoa. O au ke muli i se o kamai atu i atua tu pua tam CCF. Ai le ma whainga ave ese le sao. Ma le mongi ma le whamaomi. Ai se a. Danga le mea ke whai e lesi. E whai whai lesi a kio. A whai o ke whasalau ngi mea sao. Whasalau. A whai ke whasalau ngā mese se, ai au kulai mesken, e sau whisis kaka whasalau ma whaleanga ni mea whai. E sea, awangi e whai se mea ke le mga o skanga whai me moe, le alawa kau ka waku. O le ke kalangoa i ese le whaleanga, ese le whamaranama. E le ma whai nga e ngā o ia ngā luenga lei se singa whai, le pia se furu kausanga, o hold mai a kura epa kako malo. Le alawa o marikeninge, wa kau ngu mai na whai ngā malo le fionga le afina le afia me Naomi Mtaafa le ka ngu mai lang kemi ia ma le sunga fo i kai fongo ia lauli ia fa pe fo i ngai uso ma ku fa fini ku lo ku pun ku mali ia vanga le fast le na ka fa kali po le ase kai ha o vanga le ia no fu mai milionga le se me fu mai o mau mai la ko fa ngau ia mo aisa fanga le duskalaina ele skaiao le leila o la lumangai ia o le kaiao nei e kokosa ma le kaiao o folfolanga o milionga ele se mea ngā ka o le whaamamainga o le kemi e fiu vaenga le kafi ese e ku maula ko ngā luenga ia ele e se kaiao kusa le es kaiao li a kos kausanga a ko kupu mai menga ia tatanoa o aina le pa uai pa u le vanga le ia pe o le kulanga nga le te whai o le kaiao nga si e ko kongi o ave ka vale al malo i lunga korsful whaafe a sa masangia o nga se furu
whaafi, pe se furu lima afi. O mea ngā ka o kai au. A o langa la unga, e ke whamangaku. Pe se kai au le lei, o se kai au leanga. Ane whai me o kai au ngā uku, wai le koko masaa o le tunu. Len kako kana ngoi fua ngafi. I ngā ua whingare ka ngā kawale inga le whionga ia kui a kua, a tupua le alofi le toro. Ia, o lang kai au lea, o kai au ngam lau uru. O kai au whamui ngā, o uma kupu le aku, o kai au kaupa u, ngā mananga o mai au wāni mangu i o Samoa. E rem whainga ngā oi e sesi, e ku mau, e ola mai lako whāngau, whanongo longo i lako. O le kai au, o le kupu funki, ko finga le whionga le kupu funki, longa kemi. Le ane e boi e Samoa. Kofi kinga le kupu ngalo i Samoa, le kofi ai le la kaua mkore a fua. Le halanga, o le oke malama mai, mau malama mai i whainga o kai au, o le lawa so o kako pokalame ata noa, e winga i mo mea o le anga ngu. Ia ai peka yangi. Ia o le lawa e anu duma, whamarulu fotatu o tunu, o le motu mai ata noa, maua mai. Ia te taritono, o le awa. Ia ata noa, ia, o koe oso moi foi ia. Ata noa, koe oso moi foi sa mi kula i kongo al tato live neta iau. Ia aro kau sekseki mai ata noa, ia leo foi o whaatasi mai ia whamanwai, whamanwai, ai se ae matamata mai ai fua i le Maleifua-Mai show. Ia ai le whainga la taupo kalami e le lei. Oka se tau whaleanga so ia o le HRPP lave te tau o na toe tūlai mai. Wale lave ina o le atunu Samoa nei. Ia, mai nei ale whina ngalo o whaamanwa i. I o tātou loa nei, ia o le painga whai le HRPP. Ia, pauna le vaenga whaitoi whafo ia Samoa tūlanga maulunga roi e temi nei. Ata noa tau sek mai tātou? Ele toi maua ia no toi amatarea. Ia sek maria mai le la ratu tātou pese mai. Mai se tātou pese whananganga nā, ia whapena seki mai tātou video mai i whionga ia tata noa. O te langona mai le ta ele o lo whātu. Ni leo o musu mai a te ni upu o te le malama ai. Mawinga loloto a whaanene fumai. Wala au mai o te soso atu. Mai au lawa ina mea uma. Wala au mai pea o te savali. A o lawa ia tau le afi afi. Ona o tu oi lea lauga. Maukela whango toi le matakana. Tu lo loto I le loto. Yesu e toi whai tasi a umoso. O te loa i o umana tunatu ngā. Pea e whaato mai timunga. Pa I malu mai o uaso uma. Whaafia mai pea o manua. Ma o te toi whia loa tasi lava. Ma mauti noia o ma
fai tasia o moso o mana ia upol pesilea atata doa pa mai Yesu e to e fai tasia o moso mai tu i le loloto tu lo loto i le loloto pe tu lo penga i le loloto ia ona fa pe mele Yesu e to e fai tasia o moso ma ne fa manato te mai tai matile mai le kalesia o le maunga te mai tai maunga le kalesia ka koniko mai lunga le manmaya ma ne fa manatu le wosu mai te mai tai matile o te le mawina las ne matile ya apeo le tasine te mai tai le sa silile usunga o le pese le taimira e fa fo inga ia le TV tolu pe moni le atanoa Ya, ole tulang tonwa le na. Sa oi lo sa no to le fo. Wa ma kwa inga lu ngimo ya ta itale le a fo ile fai o stene o matile. Io e. Ya o se tangata fo ile le a e file mu anga malu. Ai o ia o le ma nei ia fo ile le o le si fo ile le pese. O te langona na o ne we nei I Samoa ia le tamaitaʻi lena matile ia ua leva foʻi tausaga le o toe feiloa ai I le tula ia ae sa faamanuiaina I le tauvaga pese na o Samoa Idol sa le TV tolu le sa o iai I aitemi ua mavae ioe ia mai a foʻi auā o lesi la faailoga le tamaitaʻi lea na ave ai foʻi le le aʻoga ia aʻoga musika le o Isiamani le na ave ai ia foʻi ia o musika nai I Siamai ona ia o le whangai e tia foʻi lava o le pulenga ma le ʻaufaigaluega foʻi le TV tolu ia o le na tasi le na whailonga foʻi le ua whailonga lea na ave ai e aʻoga I musika ia aʻoga foʻi classical music foʻi le mai I oi pe foʻi oi Siamani lea na sa malanga tai o matile I le whaamanuianga le na ea au tele o mauti no iai po le ale tulaga o lo iai le salenia le tamatai o matile lenei I lenei foʻi vaitau o le soifua ae o le mea na sa o mai tauina foʻi lele I le toʻatele o tatou alo ma fanau ea foʻi auae ia lea na no iai foʻi le o le amataina o le pokalame lea le Star Search a le TV tasi ia lea la no meʻi mai ai la ia I le TV tolu amata foʻi la le pokalame lea o le Samoa Idol sa le TV tolu ae o le mesa o mai tau iai foʻi lele ua o le faailoga e le gata o le faailoga tupe ae o le faailoga foʻi lele taumafai ai foʻi lele ia le faaauauina pea o le latou taleni e pe e me I fagalo le puʻe lea foʻi le puʻe le CD puʻe le DVD ae ave faasalalau ale o le mea la saʻo maitauina toleafoa I le vaega lea e gata lava ia le tupulaga lea tatou mālō loa mālō loa ia na teʻi a lea ua e vaai atu ua le toe agaʻi mai le taleni lea o le musika moina nei lona uiga ia no mafou lea lona uiga aia faapea na o le faailoga ma ia iloa o tagata lea na lelei laga pese I le tausaga ma le tausaga ia ngau maloa lea a le taleni lai ai e matautia ae e longa uiga e le o faaogāina le taleni e le o faaogāina le taleni lea o loo iā latou foʻi lea foʻi e pepese ai moina nei atanoa ia foʻi na pau ona o le tulaga sa o maitau ia ia uia auā o le tele e uma loa lea foʻi le tauvaga ua mālō o faailoga la ia ave loa ma le tupe ave mafailoga ia o le konokalake e fai ai ia le a foʻi ia e fai ai lea e fai ai le a foʻi le lanaga CD ia po langa DVD ia ma mea faapena ae uma nei e lea ia ma se mea taunuu e lea ia ma se mea taunuu o lea la e mafua na laʻutala o le avanoa maʻimau ae le o faaogāina
Mo ini O le le. hapa noa ai pa o ngaina. Ma wai le pa. Pena sa o fa matalanga le na awai. O au le sa mata ia le por kalame le al stasio chale activitas. Pa I. pena fo ila I va pena foi lá por Calame le o le Salmon Idols I. wana kasuia le ngol Salmon Idols ai ele por ele ngo mo sa fai ngo ai ele por Calame pese le TV to ia na suilo le ile a foi le Salmon Idols ole le la te tau kala I le vaenga le I. ai o le por Calame foi le por Calame le mo I latou foʻi e ofa atu ma le fast food tausaga a lē ka ua le golden oldies a ia o le tilitoʻu a le tilitoʻu lea foʻi lea foʻi le polokalame lenā ia ua o vaai ia faafetai ia I le tv tasi I. o lea foʻi ua latou le ua latou faia le vaega lenā o le golden oldies le ua faapolokalame e latou ia mafai loa e latou ia lenā tauvaga ia ae o le isi polokalame sa fai foʻi I le TV tou le foʻi na amata foʻi e sa ua mata foʻi I le TV tou le pokalame foʻi lea foʻi o halo mafanau me latou lea mai le I le ono I le iva tausaga ia ma le iva tausaga I luga I le sepulu fa tausaga I. o pokalame na le sa fai foʻi lele e tau mafai ai foʻi lele ia le taleni e matautia foʻi le taleni ia a halo mafanau laiti Mo ae ini le. lese la ko ye le golden oldies o le na le sa o ai ai mo me o tangata ko le awai o mai e faali le tade ni fo le ta guitar e ta guitar fo le mapese sole ai la le si le la te man tu nei la ia si tau le al ngai e olona suafa olona ngo mino I. mai I vai lim ia e fa mai ia o fa mai ia ole tamade ia ola na ia na me fai ole pese ia no ale pe a mo si me fa se ele ia le fa I foi se tu lo foi ole ma pese o ia sau lo le tangata le na o mino ia kalo e a foʻi o matua la o le ko vanga le golden oldies e le mana o foʻi le faanu seleni foʻi le e kata I se packing DVD I. ia ia latou ana o le pepese o se tama la le o mino e le gata ina faafiafia e pese a o ia foʻi tā le kitara I. e pek uma la mai mino ia e pek uma e mingo ia lesi an autauva e le kita o te vaai ia ua mai e foi e stama le o mino ia le pe to lua pe to tolu nisi tagata mai fesoasoani ia e pekinga ia foi ia nai tagata ni ia o le lau te manatua ai foi le ona o le ua sili atu foi lele male le o sili atu le ua sili atu mal 15 tausaga talu ona o a foi o ia amata mai ina le o sili atu foi le 15 tausaga talu no o alu ese mai I o I le alu ese mai ai le o lima ia pa o lima le ono fitu tausaga talu o no ese a le au te manatua lava ia nai tau le lea ia ua ulanga la e o mai ia a le leo le taanga o le kitara ia ma le ingi fo ila le fa Samoa o le ingi o le nai matautia o le te va ia ia tele ata taanga fo ie e o mai ia e o mai invite ku e o tu fo ila e fai le la tu tale ni musika ma mawela la tu selen pe ole tulanga le na o toyo ia ona o le tamaita o le tamaita o matile ele ma nei o le si ponga foi sai ai ma tau panga sai ai ia ile na foi vai teimia o tau fai mai ele mata fa vai na mai o le foi o le TV tol ile tulanga le na e mana ia foi ia e toi ma fo fo i tuai ia foi ia tau sanga wa ia ma se tau fai
ina ia atina ia le tāleni le ana tātou atunu. Ia pe ono whai atu, a mata mai ai le ono tausanga. Se I kāua I lunga I le, po le alava lo matua o lo iai, a mata mai le vaenga le o le tauvanga tamaiti. Sau I le tauvanga le vaenga le ai, pe o iai le Star Search o le TV tasi ma le Samoa Idols al TV tolu. Ia malua nga I lunga I le apo I le Golden Oldies. O tauvanga umale na le sa whai ai o le TV tolu. Pe tai ana. Ia le lava lo alu le Samoa Idols. Ia ma le vaenga mātutua la le o te mai le o no wha au pea le TV tasi I le te mile nei rau. Ko le fo. Paftai lava tata noa, le whai mai a tui whasina a whina e tau mau whai mai. Mui, ka kau anga whai se tātou Star Search. Ia, awal pole tui whasina, o te manatu, ia, ono le sā o le le whainga malanga ai to le fo Samoa. A whai ai umi, atano, a whai ai umi, no minga la sasatu nei Australia le tātou mei o pesa, wa matonia mei. Mena na whai ngoa tātou pakalame al mauta Samoa vi inga o le atua. Ia o la pe pese atua, tātou pese atua I whalau I loa, te leo tā leni. Mawai se leni, o le te manatua, te mina au, a whanima partnership ma le sunga ia tanu pō, a le malu au kuso, a le Samoa Post newspaper I New Zealand. Ia o au lasa whaia ia recording. Ia sa pea la o le ma partnership ma tanu pō. Ia po le newspaper for Samoa Post nā teini. Le sa sponsor I nātu le tamaitai lea ia matili. O te le iai lai New Zealand. Whai New Zealand. Ia e lava le vaenga e whenga renga le ma studio ma le sunga ia tanpo. E ka o le SP, Samoa Post Recording. Ka o le SPR. Ia o nera sa masani ia. Ia o te lele ala I New Zealand, a whai e recording pe se lotu. Ia ma o wai e fo initial recording. Na sa wha la le se tasi o fui aro le tunu le lei fo I whainga recording. A whinga le ngō le rio tua. Sa whai ala tua temina. Le sa recording ai umaia. Ia vaenga ia atu lalo le pokalame lea pe na saunoa ia tata noa. Ai pe tai ane. Ia lea la ua lau tama whai nei au se tālia. Ia le te le tātou studio. E whape pese atu ai ia tamaitai mali talavou. E pe pese atu ia molvi ingo le tua. Ia ma pese mortaleni. Ia mau kawai pue. Ang whape lae le sa. Whape nei mo levo whatulanga mai Samoa wato tele I Samoa. Ia e mani ia fwoi whatupa manatu. Mana ia fui langona u whaasua mai, ia whapea fwai ia le. E whai mai ia le Solomona mai whina le Queenselani le iei Solomona lea. E le ngalo I aso to le forma atatanoa, pei e pue whaamea pue ata o ta langona I nā vai temi. E le o lava I pese I lunga o le 2AP I nā taimi. Toi tā mai e toi whawhangu mai iai langona sa iai I nā aso. Ia saunoanga na sunga ia Solomona o tene o maa uat sua whamatai o le sio uso lea. Ia pe o le langa saunoanga na toi whamanatu mai le 2AP. Toi whamanatu mai le 2AP. E se le manea o ia mea tatanoa o lea mo e fo I mai umai tūlanga ia. Ia e o tae au ia nunga lau whasalau. Tae au mena e whaia de mamanu o le tunu. Pe ia le tūlanga nā. Sita sieni ia pia po le sita ngata. Ma Alan Barnes mai fo I New Zealand. Whiunga le apostolo, whatalo whatford po kalame no whiunga tole fua. Ia pia fo le aro te sā, ia tatanoa, ia Mike na lau whafonga. Ua le mwhaiona a wai mai aenu ne fui tae au. Ia e le mauan mārosi o le tausala foi o tātou polo kalame. Ia o te talitonu. Ia o lo whapena ia lope te recover mi tae au alea I tātou foi le lasto nai. Lo te mana tua ina atu whina le whalau I lo atu. Mantua foi a tatanoa pe no whai atu le amatanga le tātou pokalame. I mea o kin whangu. Mana tua le lei, tātou I Samoa. Ia me tasi na awala I moina I se leni. A whai wale maua I whamanianga o le si tinga
o kokongi o finga leo ave ka vale malo suli maafe la kunga kosu faafe ia vai nga ki fangu nga e kau kali e kun malo rosi o si kanga ia ia na bili le telefoni lua tasi di mafa il tamai ta ia vai la ia tu na vala to piki ava pe foi e finga ia ia va ve foi na moalo se leni lua tasi di mafa ia pole fitu lua valu tasi o lua lima ia ata noa afa pe e mangio ki fang se furu kalango lo garage yang fa pe hello ia ka ki fang ia fa mo se pikia mai e la ko mo le tu no se de esen mana ia afa pe fo o ngan me de te fa ia te noa afa pe la fo ku ro ku pe ke o wai la fo nge ma ko nge ke me ka pu nge le besen uni po le fa ma ko ju po le lima ma ko afa pe ia fa mo le vai la pa me molia le kwai mila ka se ding e no pe ko la ku la mal no tua ko ka kala le ofisa le nga ka wai mela no mela ya la nga yai mo me kupu fa fo se ya tano ya nga bili le yai pe o le ngangan me no ma fo ma nge fu nga se vesia nga pe la o ke kuai ya ku kwa mo me na ka ku e no pe ke fa pe me e sa le ku ka kala le ofisa vai ma nge o meu final le tato sa bo Pia tulanga na sa no mai foi ale la carona malo lava ua pisi foi na venga man wir fa sorta to wai na fa pe fole fenga ya tanoa ya to foa ya arona no minga fai ale na venga arona ma kam fai folo marta to pokalame fa mal wai ya atonu o mafuta mai le tau sala ai u lo na mota sia tu lava oi e la fa so marie ma wai foi le ata ala fatele atu manuia lo waso a tonu wala tamai se temi tatou toe mafutai ia o wo ia tausala masalo pole a vanga ia le ta ole apia lua na fa no le me ta ole apia lua atanoa o le no fa lungo ye le no o le te fa lungo ye I nei I apia lua na le o le apia lua o te fa lungo ye o te le I lore le po fel mele fo ye ye a wai e le te mi fo le o le apia lua pe o se bang officer fo le se con karate con karate fai awala ole o te tau masalo fo le ye po le vaenga ele na desa o lo ole lato ole ngone na ole company o le apia lua fo le pese con karate fo le fai awala ia tailo nei te was a sela o la tau mai tau ia fo le ai wo over ai tu singa fo le I le vaenga le apia lua o le ala te tabitonu o se company fo le lo fainga luenga ia fo ia ni tangata ia fa sa o mai au pe se ai o tulanga na de te lo ai de vaenga lo apia lua te lo ia pe sa o pele ai na matata no mai no matata no mai no na o fai atu le fa mai no na ratui fina ni upolo ratui sa vai la toa ala ko kilo o ko se manga yo o slai dua ile mesa ia falo lo pe ia apia ia mo pe se kaulanga manga ia sa ia na la toa te la toa ke la kuma maka ko le ai la menga al mela sa mo wai le fa apia tatou upolo ia apia lua sa vai o slai dua mesa ia Lena te mafau le matolia le sa fai nga malo le fas ke fo fa ro mo so sa pia koru wo so sa pia koru ia lo ke no me la o so ia ele feno fa tu no le ai pe le nganga na tata no wa fisilia tuai I le tu langa na ia o le afiltato ni nei aso tata no mafau nafi ia na ava ku ro manatu le ia wo ki a kolme ia faso sono mai ta pokalame mo mana ta pena ina ta ta noi langa abatu foi so mana tu ia wa han volta to ten ia malo fatai to le fo just on ole te la ta me esa o fia fai tu ala ia le ia sa no mai ia sa no mai ole se tasi le o me foi de fai na ngalo ia tia ia o
sa faia mo meu o le pueina o pese le sa no i ai le o sui pesi tai ile tu ai pi wa foi sa tu ai pi sa fenga luenga e masani ala o le tele o asto na ile studio na le ale a foi le tu ai pi ya soia ai le itala ale na e ele studio ngai e pu e ia mo meo o a foi o e pu e po mo pesi pu e venga lotu e pese foi le e fa fonga ile tunu u foi le sa ye stamale na o foi o matangisa au va tasile na insinia sa ia ale lua pi ya soia o le tamale na o va ia o le sunga foi le o le tamengo ia Yose Gray o i tanu nga manono le sa alu i le palota i le po le tolu i whainga palota taruai sa iei ma le amal ngai ngo ia tauni a moa o tangata le na sa whaia ngā ruenga na iaso ia i le apo i le 2AP ai whaafufonga i hei la recordings tuai le na tole a foa ale au fai pese ale tia maa o le au fai pese ale ala vaa au fai pese ale maa tu lua o au fai pese fo ile rosa pae o na uma sa po e uma ina ile 2AP au fai pese ku kama ia baina uma na ia e o fo ile na ia wa o fo o fai pese al ku kama ia fai fai le tau vanga pese fo ile ia ai fatua o ai ela na tangata le sa taita ia le au fai pese na ku kama au fai pese lau vai I want to be ready I want to be ready tau vanga lena manu ai ia le tomale na fai longo but ole teimi le ngai le tali wa e fa longo le nei le ta fo le tia ma ai na teimi le ai o mai teimi a wala ngai recording fo le o mana fai ya na o walu o ai tupule fa fo le o le ivatasi no toi fo i kala noa ia fo ina o mai ale fa ma tala no manai ai tama ia mātou te whailoa ia ma le au whainga runga fo i o lo iai i le teimi le nei au whisiri lo iai o le anga me o tupui ia fo i wai o le mesa o le lei o le whainga o le archive sa iai e te wei pesi e uana o e ia uvele kopi fo i le ale archive a vele kopi fo i le tai i lungole ia o whisiri atu le archive leise mea o uma na sau wale a whana o rivatas. So. Pale tonu na ia le tu i na aso. Ia ma le loa o matua i le mea o le a foi o le mea sai tu tonu o le akai. E la titi ana o le o te toi foi tu nei i le a foi le TV tas. Le teimile na le tu whaatasi e lo le tu e pima TV tas. O te toi foi tu la. O te toi fo ia tu o wa ai la ina I pese na to toe mai I le mea na fata ia le 2AP yeah it's sad because o mea ta u umane lost it I te mile na o le le a fiva se lau ai fai na lau tala on o se mea o lena ta Then I mentioned my name your recordings na fai kai 2AP les on fai recording mai foi ma tulua ma tulua ai I sungala le so far ave out you know ai le tai yo no dunga tudanga le na ave ai ma minsta a fai nga ruenga le sunga ya so far ave out I tai le officer po ile o le officer foi le fatoanga I le officer o foi o fatoanga ia
mai lo le pese o mea e masai sa matu tala no ai fo ima de sunga ya so far uma loale a fo ile recording fa pepe lima pese e o nasionale astronai uma lo recording e lima pese ya mato wolo mai le e tolta la le pese lo no na school di mata la e mau ale ai o mai e fa longo e peste na school di mata la na tong ya le sumo ko ya so far ma fa ya ngale mau mai lo le school di mata la le ya mato ko ya mako wolo i kaile e tai market le sai i mele we le market fo le talangi ore fai la ya mai e uma le ya school di mata la to le fo e umana ai ai uma i me ai le mo mato ia na uma lo le ta apelo la ia le se school di mata la mo si va ngale o fa nga uma e fai ia e fai ele tau mastanga le na fai no uma na pu ole ena ele ma fai la na pia cha una fo tamali na fo tamali na to la to si o fonga o le tau awa e pa mulongo o le ali tia ma o wan me fulna sa il tia ma la to sa o fo ia te pu ela to pese mani pese le ia le ai o la mai nei a pese tuai o le tele la o fa no wa toe rehash fo le pese umane so wa se fo la sta wa so ia na orki pa se fulu lua wo kitara fo le ono wo me sta fa nga fo le o si o le matuale leila vai la fa longo ye le na fo i vai tau to le fo ona ua toe fai lau tala ia ona o tamali ina lea sa fo inga le sa matu ngā rua whaatasi fai mea whaatasi la vai teimi i le tau mawhainga mai o le music industry o le tātou o tunu ia ai le ngata le la ua wai nei ia i le tūlanga le ua iei nei fai ngō fi ai lunga computer e le umiana ngā pā o ia le ori ia ua fai e kasi alga kai fai ia uma o aso ia tau faatulanga mantua koe na o le studio o le studio e pu e ai ia launga o pu e ai au lotu foi e pu e le ngata i le aso sa ia e whapena foi ia aso le vai aso e whai ngā lotu foi o le tae o mea uma ia na ua mention mai le a foi le tūlanga le na ia wato e sau uma foi le tūlanga foi le sa iai i la aso ese mamau ma nei aso e pe ona tātou i ei tole fo ai o le mea na e tatei loa umai ia lau fai pese ar tātou o tunu o le sa iai la fo teimi te a ho ma sani lei o le tangata e tā o le tangata fo ile e a fo i fesosoani le tā ina ia mana tua fo i si tama fo ile ia Pat Mamai awa o Pat Mamai o Maravi Sam o Fetusu Neo o tangata na sa iai le tu e pi aso ia o tangata na whaalongo nei tala tamaiti wane te whaalongo o le ai tangata ia tata ina fo ile ia tala fo ia le sunga ia Pat Mamai ia ono whaalongo ne ai anga i vaenga ia awai e tofu ia o le lau la poto hoi le fata miblo le pe to ono ia no fono fato tangata malana mai ia no fono fa mo ia pa leo langa pa to le tanga se tala fo ile le ole se tala le loto tamaiti se tala le kisi masi o mea no uia so ole faina sa fai ai o no o fai lo le comparison fo ile nei vai te ile nei vai te mi fo ile o mo sui a to ne mele o ye ya ai a fo ye pe o se tala ne na to le fo ye to mana to fo ile nga le fa
e no ngā ruenga whaasara lau le sa a mata mai i le lau ai teimi a feiva sa lau fitu a mata ia uia i le ngā ruenga whaasara lau i le lau o mai al nei teimi o rea whaia but there is a passion for this job a wale tēne atanga e ngā le watu a le lolo tutongi pe le tupe ia rese suesi ngā ruenga ale mena sawai lava pele le tutong o mua o lo nganga mo ngā ruenga o lo nganga mo ngā ele o le meta ua na ia ta una to lo fiona to le fo ia fa manu lo tua foi fusina o mio fa tala le baenga le ia e te oni me fo to fo ia tua le o langa fo le ao tau mata mo fo ia ia le ngā ruenga pe ona ia le mele na finale RGS morning from Brisbane finale le fa pe mai RJS me vai tato tau sala I mau ai sesi longo minga pe fo ninga mai au te manatu ia tulanga fo I piona sa noai no fionga ata noa o le tulanga lava na le ia o le ta u o ne mea langa le whanong longo mai ia lātou sa iai temi lea tatanoa o le lātou lea vai temi sen mana ia toi whamanatu e whanong longo mai lau mātutua ia au temi fui o le talavou temi fui o talavou a mauan mālosi ia a mela lea lātou lea temi le peina vesea ma nei e na temi te mantua na amata fitu a te loa pe le hafe se lau vasu mai tasi na utai ngai le pese o le whainga loko o le teinem tamai tai fo mai tamai tai fo mai neses home le I mtotua o au la sa kanga le piango ke mangku ala e lau ke pia ke le yalu lungo le korisi lau ke lalo le kulanga lua ia lengo kanga a finga le a pu en tu e pu le kongo le falsai matafele le falsai metis la un ai le sunga ia lale Jeremia te le fila le Jeremia le sa ifasto tai ale sunga to ina malolo ia la te mana tu ai mele te sa no ai ia ola kulo kongo le fakalua o le falsai metis le la te mana tu ma pe se pe tan la kulo le ka pe se ia koriola foi pe se king fo mai ko se ko ke ia makam fo mai ia la te mana tu ale vi le mele te sa no ai ai sa mo tu e pi ko se manga mo di ko kusa mai gaming e mo ia fo e manga ia masini vai gaming aso ia mo kwa manga ia la yo mal ke mi de lo ala long na ko ma wa ia kopina wa le wangi de fa de leva tas de na fe to lo fam talanga pena sa no ma na ia fa no lo ta no ma lo lava le wa mene ya nga mo le fa no lo mo ya alum fa na na ta mama tina ia sa e foi le sunga ya la vai de sa fe na pese foi le a fai pese a mātou mai nai vai yala o le tapuota ota. Tapuota, ia. O le mātou lua mai nai whangari. Ia, e tamaitan mātou nuu nai vai yala. No ia papu. Papu nalo a le suafa le la Afrika. Peo papu. Ia, sa masangi anga ingi. Ia so ia pese a le whaina le fai pese le punga lava. Ai ese la le kama sa kaanga pese le punga lava. Ai keminga. Ane ingi a le kam kiki dia. Ngai wanga mai punga lava piki aku. Ia o ia langa lenga ingia mai ke leo pese punga lava. Sa ia la langa o loa langa e le lei foi kaki kala lo uso I dunga ko au. E masa ngana fufu lua mo. Ia le wan le li le Amerika a papu langa inga o loa imo morkade. Ia. Ka kele ku ua la sa a saka au wai mai I kulanga ia kusang ka lala kusang ka haafia ai ka kele ku uarka ko aku pele o Samoa pena pio kulanga le ia amu ia sa o ia Samoa la ko kemo ko kele o niso tato sa fanga ngau ia ku fafo la ko kele mo inga le fa mo yanga tato ia au tato la ia sa ia bil sunga ia sorbona ia fa matala tu nei tamai ia fa
Paamalo si ila tau taleni ile wate loa taleni ia sono mona wale te te ana i loa tūlanga ia atata noa. Ia te whi sau no mai. Mai le ainga foi le tangata pepese o Solomon. Wai o iai o le ainga lava le suafa lava le nao le ainga o Solomon. Ia masalo ia so le foi ainga iai le toi fa manatu mai leo o tangata musika foi o le tato o tunu. Ia ma lato fatunga. Wa tato. Ia e toi ta sala tala lea o le a foi o le foi pese le tiema. Ai fa longo le ia le pese le o le pule o le atu. Na e fa longo ini le ale na ini mai ia le amatanga o le intro le pese na. O le e umi minute ma le afa le ini o le se inginga la le lead guitarist foi le ale foi ale di tiema ding 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 le poyo ngole pai pesenga ia ole tiema ole tiema ai ona le pesel na la e tala le pesel na le pule o le tua ile ingi la ole matua io e o mai te milene o te va ai ala si ingi Samoa foi le o toi ingi inga se a foi se like the prelude ile a foi le pese ia e kai ko kusala tano mal pese fingal punya lava oi ro sanno fota sima ya nai lo moenga tin 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 ingi e de ko bawar ka ko vai tem ya ke mi vai ke mi nge wale ole pese na le o pule au le va pe ele matalas ole amata ele matalasi ole nei olanga ia ole tiune na ole foi pese na lu la ne ole ingi le ingi ole intro le pese le mutua I ole ya waya by far ya uya you know that's the best foi le wa amata ia se pese ya tole fo humildade vai ngale ia se lawa toat ko mengi atatano le fa mai tu fascina a fia F tau va mai tuhu seki a lipstick a tole foi ke me kai piang vai le ia fa de kong wal fasenga fa de kong ka fasenga e ko lamba ka fasenga ka wa tatano ia ne mai tu fascina mai ia ma ngai tele le auto Samoa le tapo tota la fa pesina le la tu le mai ala tapo tota auto Samoa te sau e tua mai whaupunga mai whaman mole tui whasina lea tau wau mai whaman mole ato le fuatawhia ngofo lava se Samoa e loa ini ingisti kala o ngā o laka ko o lua ia ngā o te ula lava le fuafua ia kako wasenga ia ahalofa sange I nge koe maha whau se si iaso la kako a ngā I numa nge I me mea mua vai besi ni mea ia ke I lea ua oso mai fole fili nama kako oke ia whinga leo ke karikonga atatanua esen maa ngai alo whaasot kulanga lea ia wao ke masalo lena ta wale sulu lima ta lare ko kongi ina togo ia ia fa akino nei ke me sulu lima feta la I pese ia lima na ta ai sulu lima feta la ne vai tem e talo fai nei ia oke manga kuinga so isole ke fai aku ke me fukua e mai mo meu ia phone fingale ma meu de memor kaseki fingale ia ka ke sau de pasi ki anga ku I man musical pasi e ku o ka me fa longo te mangai o ingia me mangai o ingia le ala fai pese le punya la va le lo to va ne de fionga de ia le sunga fa fenga ngai ya lale le ya finale punya la va
nei ona alo se fe ma nei musika ia ele mo te me lo tama le mo te me lo tama ya la le ma na yuso fo isa fa pena na fe ma puni ala va va pe ma to ma te ma te le puni ala va ala ma to te no fo il pito le ia finale ya mai lele ma to mo te anga i ia pe yo le pito le o to pe anga il ki ma wa ya o tua mo ia ma to atu le ka wa ko fa pesi vinga le fangali il ma atu lua le kangi na o le mana ia i o le tauanga awa a sau le pese o so le pese ale a fo ia le punia lava sau le pese ale matulua ia e sau tua fo ile o i le se o fai pese o kamikio le 14 io e me sai na so o le tauanga le na ale losa pa ele sa sau mai i ai fo ia o tau ia no fo i no fo ali se stainaka wali sima to fai pese ngar stainaka le ngol pia fingan ole tauwanga na sa fai la vai teimi ole tauwanga le sa fai la vai teimi fo le mai le ile tausanga le po le afi se lau fitu valu ya ole valu kasino ol beseya ile po mai le 2AP ai le malanga ya po inusila ai ole tolu tausanga le nai la utilitilo ye oka tele o message tupu ai ile a fo ile tato tunu ile na temi mana tu fo ile na temi le vaenga le no wa ole tau ole fantas le na luai le chol te e fo ile le pisa le na luai le chol te ole tele au mato ele ile strike mato ye fenga luenga ile 2AP ia a ole temi la na ole a fo ole tuto tas ia e te tau na matu whinga luenga lava la awale whasala la wina fo ile ole tuto tasio Samoa i valtas na sa matu awai la ile a fo ile ia ta te whaalongoa fo ile le saunoanga sa whaia fo ile na vai teimi ole a fo ile ole a fo na vai teimi fo lo whinga ta fo ile tato tunu ile na vai teimi moine ne ia ai o a mataona fo ile le o fatulanga mai fo ia le vanga fa fai ele fatu tua ile tua sam o yo le vanga fa fai ele le HPP le ana anga i mai e loa ma a mata mai e ia sa o loa a mata mai e loa le ile fenga malo le HPP ia al temina dena fai i nai loa ia le fiong fo tama inga ia tupu tamas pola F dena umai fo ina i vai te miton wana ia le fenga malo le na ia e amata mai e lo ina ia le fenga malo le ale HRPP se i banga na i sinto sanga ele na toi fai ese fesu ia inga fo ile ona o le malo tu fata ia amata mai e le vai te miluna le vanga fa fai nei ale fo ile HRPP ia e pe o nai tulanga na a fo e le fai au na ngalo fo ile le wa ole amatanga mai umana o a fo yo tulanga ia o ia so for the last 40 years moi le tato tuno ia e pe ona sa no tone fo te le swinga wo il tato tuno yo swinga i awa so ia la tunei fo ile e a to le ono fitu i tu la ona te tau walu tua ia le pata ile lengo awa ia lena o tato ole ngale so arka avale ka sili kula o kua dipenda fo ile le pola sa la si fa mo le atano de sa no maya Revelation 14 awange ngalo le fai isi maya na ma ya a kongwa ele me faya awane ngalo ia malo lava Revelation fa manatu maya maua ia awane ngalo tasi le fai pese esen ma na yo na tele pese fa tu na le fai isi ia ia ni se o te vai pese se fai pese o misi mai i toe sa busa
pese kuai ngā ua lea koe whaamangaku mai e whaeiri ale koko Samoa o Papa Stui ma le HRPP. Ya, se ke whai kawa kupe kene ngi pese o ngi whaeiri ya so ia tanua le misi ka whakakanuanga. SL sa le le sa nuanga to le fua ma nei le puni ala va ia sili lava i tua le la oso mai ya tua ya vai le la foi pese le la oso la foi pese le tamai ala vai de tamai ala vai sa le ya le fa mai tu fascina ya tau sa le to le fo anga fai fo le au kau ai ma le au fika e o ako e pepese every court se lato city i lo leo mai dungo o ko kako live fa ku vesi ya ma nei le ofa le fina le tui fascina via f tau vao ya tato fili ya e kare ngia ya le tato proclame nei pu engo meio MTV CT ya mo video ya fa pena foi ya sa le instead de lo wika fuva ma ti nai lo fina ngalo lo po ya o en me alo for le tua ai lo o i mo wai ma to dio mene yo o atanua o te whainga renga e suru luai tu la ile aso isi temi e suru wha nau minga a walu le tale fitu pe te whainga renga po le balu nei o te manama po se meo le awhale balu na nei ia half an hour te sau mai te tau nu mani mato whale wa tale iwa ia pa te manama fo le iwa tau nu mai awhale iwa ia no sau no nei ia a whina le a tāpena po le a se pokalame po sau ninga mo le sa sau titilo se pese loku po le se mea ai o ne fai mele vasenga masalo au li kaya malonga venga au sau e fai de mea 24 hours i tono studio ai au mai me tangata mai e record ma pepese ia ma alu o wo ma fa wa ia pela u fa ma vai ia wan mena nano mana tu te latu Samoa ia ono le tele o mea te lo fai ai le se te me fai ai pe me te sa no mai a wadu fai fine le fa no malanga ko ku pu e ma si ti ma TV ti me ke o ke lue mo me vi ngole tua lo te lo e ke le me alo fa le tua a pe o le ka fai nga venga a va pe e ma nge foi fa kwa ngo senga e ua ngofu e ua ngofu ai fa ngala o ke mi fa ngai de ka den ya pe ma ne foi fa na to senga ya o ele loa ya le fai mai RTS mai ele do pe pese nga o ka fa le nga me fai ele o la se ngai fa senga ya le tu le tu langa na ma ne fa tu ku manatu atata noa e aso foi na nafi ne tatu fa so ai o to e ma fo fa o tatu fa so na nafi fa pe po fe me o so mai ai nei langona o to no fo ne ma to tilo atono o se tasi le o mea e au na tilo ai le tatu malo pe fa afefea ona tafiofi mai tatou mesina ia lea lava tatanoa nei i tatou pese ia mai aso ia matolia mo meo pese nei o le ngata i le oa mo meo whaupunga o hai lainga upu o whingale o whauinganga ia mo ese a pese nei vai temi pe ua whaatala le vinale le tupulanga tatou vai temi pe ua sawa pese pe ua le maua pese lea ia matau li foli pese lea oi ro sano fota si mai anai no umoenga tin ua le va le po wa we lo a inga tin a como fo lai fainga mio faki markanga ki kala dengi ki palau dengi ki palau lengi nga mea finga ni eko nga mea e sau sa o ale leo maki kala ai lai mai o le koe maua nga mea nge vai kemi mo ese foi le kupulanga vai kemi nge e sau ngal pese e ki kaule na ngonga upu e whao oma le palms ma me wow ia ai wone maua ia pi finga le pi wa masau pi wa faadi ele de ka dengi o instrument
ai lai wani mau wai na nganga upuma ila kai ka nga fa no lo ka kile fa pe bo ese fin me vai kemi ya mo fo ne mo fo yo me filanga au ka ngoi po ese pese lo ia mau ki ngoa ia lunga leo ia lalo leo la ia alkeno pese lo ku ka fa longo fine kemi pe wa fai me lunga le leo le drum machine pa wa me la ke no o le nganga Samoa ai ka ngoi pusi upu mo ko ai le malam pe yo le me nga finga le sa o inga foi o le sa o inga ka o le fuanga o leo ai fa no ngai pese ia so ia e mau lunga mangia leo e salami me fa peki kal ya awaso ngai pe wa mau lunga me finga pe wa mau lunga kamanga is fit pe wa le mau le nganga ya kai do ngai ke e se foi fa ku ngon ngai ke ke wa mai ka wa vai ke me fa vai ke pe vai ke mi ngai ya pe se fa so ak nga tan noi ka fia pe na sa noi mana ya mana to le fo au te ya fa ngo le u te va vai tu nga ile I val te me umai ta tu por kalap ole ya lesa fai el fontanga vo le comitio ala ka fa fo sei le NEOC o le National Emergency Operations ole la wa sa no ai le de fiango fo ya le usa Dr. Takena Seri ia ole ole masina fo le ole mana o mia umai lawa tangata whainga ruenga le malo ina ia e whaali lau pepa ua uma o na whai lau au tui fo i e lua o le COVID o na whato ama na e alu e te whainga ruenga o e anga e te whainga ruenga a le eisa o pepa e le mawhai o na e alu e te whainga ruenga e te tonu matanga ruenga le malo ia la lo no winga wa o te lo le wa leva na ya o to le vaenga le na to le fo ia sa na mo ni le ia le fato a matai ia fo isamo nei ia ile masina fo ona o le ala vai pe ama le se fu wa fe tanga tai ele tu ia ele tu ingalona lua o ile tu ingalona lua fo ile o le vai la au le AstraZeneca mai ua mai a fo yo na fai le tuinga lau tele wa lua e pe tolu ia tuinga lau tele o le COVID ai le o mau atua ia tangata ia a wale teimile nei wa pe awa mai tangata umalava o lo anga va mo le tui e iwa sfuluono pasene i lato o umon fai o lato tui tui umai lua AstraZeneca umana fai le tui mua umana fai le tui lo na lua oi ai le temi lale nei valu se fulu ono pasene tangata ua uma tu e lua ai o lala vele I uma ia tu e lua le si se fulu pasene ia pela na sao noa ia le fionga ia leusa le whaulunga po I le matanga luenga le soifo malo loina e tu sala o I la touia e ao le a ngai ei le matanga luenga awa se fulu afe le o se ele se fai numero la titi ia ole saunoanga la leusa anapo ea foi ole a foi ole sfulu pasene le pe ama sfulu afe tangata ea foi a fa pe alu e mo sa mo I le COVID o lona winga o I la vanga le ea foi ole a matai lona pe pesi ia le whaamai. Ia pila tulanga le nā lewa anga ia I loa. Ia e whai la ia le tulanga lea. E a fo e ole a mana o mia tangata whainga luenga umal malo mai masina fo. E a fo e whai o lato tuinga ona o lea la tau mo whai a ia le Ivas fuluono pasene o I lato wa mai atu ia lua. O tangata fo ia e anga waa mo tui, tau whai tui. Ai wana suono pasene, ia ele I umalato, to se fulu pasene, ele I umalato tui e lua.
Walu skulu no pasene le wo umale ia la to tu te tas. Ia to la tu lo na lua ole a fo yo le AstraZeneca. Le fia fa fia mau umai la to tui. Ia ona ole tulanga le na ina ia tau mawhai. Ia mawhai ona tui uma le tātou tunu. E la ina ia pui mai ai le wha mai le nei ia mai ia tailo ia o te langona la mai au ia o le tūlanga ta tau le a fo ia le ia le vaenga lea a wala ngai o te leo mana i Maleifua-Anga o te leo mana ngai Maleifua-Anga ai ua uma o nā ngai ia fo ia i la tau ia whenga ruenga le whanema ia ta mai tai maari i tausi soifua ua ngai o so le tau su e tangata ia ai o ia le o lesi vaenga le o le a mana o mia nei ia tangata uma o lo whenga le malo e whaadi le la tau ka o uma o na whai la tau tui e lua ia na whato am whai leo na e a ngai fo i tutonu e te whenga ruenga ai ale ai e le mwhai lava ona e alu fo i le te whenga ruenga ia o te rola o le me tuku pe a le whenga ruenga o isi fai livi ia mantua hoi ia le wo umati livi fo i le tanu mai le a wale ka to amata ngā due ngai le i le a fo i le vai aso le nei ia o le sina maro lo i le vai aso no mai ale mai ai ale tausang fo ia le si vai aso na ave na ua mai ai al kisimas ia o teiro o isi wale livi ia a to tele ia tolu livi ia au livi na foi le fa so ai ni me foi e ona tutupu mai a onga o le fa na u le tausanga ia ona avele ona yeso na ai pe ole na de wanga ine ia le fa na songa le fa na fa fo sei le National Emergency Operations ale tato watunu ia e pe ona ia tai anga fili shame ia male afionga ia le usa a Dr. Takena Seri ia walava ia le tulanga le na le wo ia a walava tau mawhinga le tātou malo ia male tunu ina ia whawhenau na launga ta sia umatangata e anga wha e whai o lātou pui ia o le COVID-19 pulu Maleiva a tanu la o le me fōle na mo Samoa ia ai le fōu ia te otou tole poa ma New Zealand ma Amerika ia o le tulanga le ho le tuso le ua a matona fa malo sia ho le ia inga ia e mafai ai ona avatu ho le ai ina ia fai atu inga o a foi o ho tangata ia ele o ko foi se lilo ia matou ia e tele a foi fa fitau di o lo fe ngai ma Australia fe ngai ma New Zealand fe ngai ma Amerika ma tele o sia tunu ia ona o lo ia le tulanga lea ole ia sa loto o la wa ia sa loto ia iso tui a pe o tulanga lea e le tau ona manatu fo ile na oi e tau ona e mana ia mo low community malo ia malu pui wa o le la fai nei lo sa o tonga na fai ai la vai o ia fai unga oi e fai so tui pele ai le ma no foi pele tu tono lo fale one e le alu e te alu e te fatau e te alu i to tongi pili e te alu foi mo me foi le e mana o mi ai lo ia ai alu la yo lo ringa la ua e alu o ele mai ia e fa e ono isi ai ele fa mai e wala na fo te fa no to le fo o to nai e to si fa na lueno e to tawa ona e alue e a fo e fa no test e sa na to le fo yo e mo foi de po kalame o wal foi fa no test a me le manga ia e fa e o fa na renga e finale ke la kuloa ai ke koloki ke la kuloa la ku mai le fo mai ma koyo a kwa la ku fai lo test ya go fole pes fulmingo ke ka malo pe ke negative pe ke positive ya a pa pela ke la ku ya positive la ya na família ya ke al fa ke fa con fese molifico aso an nga fico aso e ko kongi oi ya
ia kalo fai ia ka ko pe a o kwa no nga fa ngo foi ser fico ole si me ateno nanga le si fai atu ama le fa mai o lo manu usini awange ngalo to le forma atatanoa le heavy tama mai dufi heavy tama mai dufi tasilena ya sa ole le si va ia tu pe ia nai a fai pese ia ma fina le mai ka to senga ia le ngata na ia lo fa manatu mai lo manu e fa pena foi de fai isi mai falfa ia fai isi mai solo ia po falfa ia se baba ia tu se fai pese ia misi danga kakawa ia le fai mai e sera tau ma le fau fa mai pe pese mai loa ma fai a onga eliaini fa ili fa onga pe pese mai lo fai a onga a fe tala pitu ia le fai mai finale SL to le fua po a maita to tau sala misi lava ia le malie o ana poka ia lo fa atu mai anga ila ainu e loa mai no fia inu i pese e loa mai in noa ia tele o fai pese ia o ka wa ese me o ka o ke mi o ka la ki ata no ia mai RJS o le rile o to le fua lia sa ma ko ai ipu ilanga silo yang fa ili kini apa ya sola sion mak vasenga ele le ya ke o fa no ko fai mai ka ika ele mak vasenga ta no ko se vasenga le no fa ya to le fo ya mai ia ele le moto vi inga ngata i pese fale nganga ia o fa pena fo i pese moleatina ina motoe mati le olanga i le lumanai ia tingana pese i pese le ala fa soa ai lama lava ti apolo mo i le ilunga le YouTube atanoa e lua pese no tamo tusi ilunga le YouTube motolia le wa se tusi pese wa fai pese fina pese lot au kangu usi pese ye lua se ke mi vave al pese na tusi pese motina o le tusi de pese morotina e tusi la pese ia morotina ia no tonia kusi ya me sa fai lo kinga ya kia ia ni ale nunga le YouTube na pese nga le tina ia le nunga le YouTube le kato channel le Jennifer Fantes por moto Samoa vinga le tole le pese na konkus ia mo sawale wa ia ka ia ma mo pese ai pu au ene mo se singa ma ko lo tawa ku le video ku lu ma le video o si vai fai mi ko fai mai nga ma fa test ai a fa pe o ke fia makamaka no vinga fia makamaka ka ngaka a fa pe o ke le fia makamaka no vinga e le fia makamaka ka ngaka a le ango o le kusinga le pese kusi al pese i lo kinga ia nga le mo isi fo i kinga i a finga a le vinga lo fam kalanga e le ke le ka e finga le pi ka kala mai ya kia ai le o e fengi pese mo la ko kinga kusi ni pese mo ko kinga instead ko finga le ko fai mai ka ika ai alu e fai a se pese mo lo kinga le lo pese fa ili kusi se pese mo lo kinga no kan foi le kusi pese mo Jenny ko foi le kusi pese mo Jennifer no kan kusi umma upu ili mama fkan ya ngo wan foi le ia se vai pese ai fai umma me umma ia papenga foi ale kusi se pese mo lo ko lo kusi so pese mo so paanga o meanga e kako ke ese ai ese ka lenga mai le tu tangata ia e ka lenga mai ki kopi e ka lenga mai e ke le kopia o laua ka lenga mai le tu e fa manga ku mai ka lenga lua ma ka lenga lima le ana mo mana tu ina la ia tu langa le langa le fu e tu man senga ma to ma wai lo ma fo au le tu langa le atata noa pena sa noa matalia le vaenga le o soifua maloloinga o le min sta ia le fionga ia malasi
le fiunga ia valasi. Balas. Ia pole fitalenga fo ia tafito. Valasi da, te mana tuain na ministalia na wanwa taimi na sawai, na sa no ministalia o te ratu faale lei mea uma na faia e tule epa man HRPP. O a lava mea na faia le HRPP ma le fionga te teisile tule epa te latu a yeise mea e ona faale lei o faale lei ia. O ke le laku sui se mea, o ke laku faale lei se mea. Pau foi leo le minsta ese lau lango ai. Ele aia ma se mea wana suia. Fai uma me uma. I leo te leo minsta le te vai aku. Le mea fo sui fai lau kusi. Wa vese le fai lau kusi. Fai lau kusi sa iai. Ai mai langa fai lau kusi. Sui na ngā ave kāwani. Sui finga le ia kangaka finga renga. An minsta o lea la vai ku mauna. Ese mangi ese minska fa penga. Ma ko lia ai la ku Swiss fai lau kusi. Ia o le lumanga inga o le whangau o singa fai lau kusi misio ngā inga. Ko sa wa e laku ave ese le lumanga i. Asia tangata. Mari. Ia e. Pio le mea ngai mo lo loko. Le mea ngai mai maupenga wha pe kukusa o ma kai peio le fionga a valasi. Mo le miska e fai le mafau e loa ava e loa le lumanga e afa pea o le fai lau kusi le la kusui fai lau kusi le ko sis fai lau kusi a oia ia fa fea le lumanga e silaka ngaka fa fea ia afa pea e ke laku kau fai e se fa runga o le afinga le va pe o Dr. Nasser tu lo final le usa ava pea lai ai laku va pea o ke le manga o ele o le manga ile o le fo mai lang me alofa usa lana o vaku fa metalanga ne onga o lea o va ai pea mo vai pea kasi gaming sky ko al pulo el moto sa moving o le tua ngake le songa lo kea ia ngalu benga langa o kangaka o lako rumanga ia menga whangongoa ia i miskaya pion melang kupu ia oska ia le fionga ia le susio e finga le kere lopo po fefa avai ele lofa ni ko nga miska ia le la wo o me ke mia le la wa o man me le kui le wa o me ata no dua kui ata no mai vai mangulele afele le mangulele kini fa no ngofa pe mai mangulele ko kui wa mawale wa mawale siama le kini fa no ngofa pe wa le fa mai le fa mai kalo fai mangulele la fa mawale furu mawale ma e fa pe nga fa me ona ku lo va la fe wa ia au ka ko ka ngaka wa fai kui ka ko ia wa ka vai da ye kui e mangai o mea mo le puipuinga a le vinga fa makalanga le kau fa aka a fa le ia mangu ata tanoa le ia fa longa mai ai mo se singa mo pu e mai me se fela kui nanga se singa mo le felo ai male fa mai dia pe mo na pa wan mai ke mi ngo fa longa ai mo me o mo fa mai o mo la ai le fa mai ia dena sa ke na mo ngo mai e fa pe ka pe mar ke le mo sa ka vai ai foi ngai ka sanga duas fu ke aku e ko foi mana fa makalanga ko ngai ka ko kui ne mangi fina ngalo de sa ia le a fina de sunga ia tui fasinga fa mai ka kau foi la nga subject ia employees umalava e fai le test le truck vai po mo le isa i la tanoa le lao le ia le e whaaofia ko kongo le pilion moto sa mo vingo le tua e kaulanga test umakangaka a whai e alofa le malo e whai kui a kangaka umma whinga renga e ka kau foi langa shaki umma i a kangaka pe o ako whinga renga la i kouma me o trucks po i ko kongo le eisa i kingo kangaka rea i le lao lea a whai e wha marosia leo kalongoa au ia wan mene len kau wha ofi ka kore sunga ia tule epa le wha me sunga tule epa finga le manga ia wha kupu mangaku
E fia le ka kui ka ngaka. E fia le mga e whamalosia kui o ka ngaka. Ina mano na kana ngua kuai a tatano. Ok, kana ngua aku ni mano. Mano ni ngai. A mga ngā le kui ka ngaka. O le lau le lei alia. Kai kolua masinga. Masiaki ka ngaka whainga rengan malo. Po a fia le eisa malwanga Maleifua. Ata noa, o le kemine nei alia. Yoi, waku la certificate wa kui o e kui wa mole le nei o tangata. Mane le a fa pele ke la ke whenga renga le ke PC e le pauka, pe le ke PC e le eisa. Lo la ngai fa pipisi aku foi diskangaka. A va pele e pipisi ko viki diskangaka. E pipisi fo le eisa, longo winga. Ke mile nei alia, fa malosia lo, ata no. O i e ke loa i fa maong en malo. Me fa maong en malo e fai kui. Wa dele yo akun ko viki a tata noa. Tu lau lau. Yeah. Ele yo akun ko viki Samoa. A wo o akun eisa. Lela fa malosia kui al ko viki Samoa. Ole mene nei. Fa malosia ia kui kai lua. Ka ngaka malo ole mene nei. Ala la fe aku lau fa makalanga tanoa. Ele yo akun ko viki. A leo fa malosia kui. Le ala me de koru la kui. Kui shaki o e po mau o eisa. Kui lo le keimi dea. Baku malo certificate. I wo uma kui au. I le onga le koru masinga. Le ka whenga renga e koe kui. E leo yesa eisa i lau kingo. E feo lolo le ko viki. Le ko viki dea. I leo le eisa. A maua le eisa. Ol mo ko faso kangaka lava te no pe no sa ngoia sunga te te silia tu lepa o le ana wa manga ia le manga ia le maka apu le wa sa ngoi e ka kawanga fa aku pu mangako ke mi le le wa ko kele o kangaka ko ko ngol pale menge o ai ngai loa atat no o feme sa uninge esa ka ko kala ngoa fo de skena o feme sa winge la me fa sa ino fe sa winge poka e ka kawanga su e kangaka nga sa wai ana le vangole le so ai e maua lo le kangaka ko ko ngol pale menge la e sa mono kimo longa winga o ia la le kangaka o le sa e se ko ko e nga fa ya ai fia la fai koi ma koi kangaka ya on mele le foi o koi kangaka po maua e sa ya le ka fa no ko fa pe e ka fa inge ko bisi su en menge le wala fai mo fie le atata noa. Fai mo fie, kere ki ngai ko kongi ses. Ana wa kui lo koko su e pe mo oe. A fie le mo oe. Ia oe kanga ka kongo le ka ma fai ngare ngal malo. Pe yo le menga le fe ko le fam kalanga. Nanga le wa mai le mata upu le. Ma ngai. Lango inga kere nimbe o fai o kui. Anengo fai aku. Fere le fo mangu le kuia. O fo fanga nga le kua. Sa Maleifua kulo kai fau le kuia. Le kuia pu a kulo. Le kuia ngai mau mea. Ai kui le kangaka. Al kangaka e ko kusa mangu kulo pa me se o ma fo fau. Le la fai kui. Pe me le ya le a vaku le me shaki ma kui o kangaka finga le po on pe o kangaka finga kai ko wa masinga ma kui. Pe a fa pe e serious pe fa pe ma kwai mo ia le kui dia. Ya pe o la ngaf so soang ya ko. Mangia fa mangaku mai o le senga ni kai au. Kui? Yo ya. Au fa ya wa kui, ya kui. Ya, kai lo ya pola so fil ngalo atata noa. E mangia la. Yo ya. Ode. Ya malo fa tai ya to le foi le vanga le we sa no ye yo e tatau na ona fai le tui. Ya mai e te taua ona faisiaki. Wai. Fafi, kai. Mele tupu, e leo whalawelawe whafose i hoi e tula i mai ta vale. E tangata e wheo ai. E so longa ua la vea. Ya, leo voa. Ada noa. Eu vou lorca como upu. Eu lorca como upu. Eu lorca como upu me onga. Que ia uma pega com internet. Eu
ia tulanga le nai tulanga le nai to le fo sei tau mo fai tu pela wa fo o le fo la o la tarata fai le la ngo sa no mai wale la ngo ngakuro si fonga ia fa wala tarata fai fo le por calamele nei tae ia ai o le se mata o pule a fo le sawai le tulanga le pe ona sa no ai pa wale tulanga fo le o tilo ia uia o le vaenga fo le ua fo e manai le mele o fa pe tai tolu masino masui ai lo ana tawa na random le fa pe o le la fa ka ku yo nga wa fa pe te lo ta o le fa ile tui ia le tai o le e matuale ia masau me fa se ilonga wa e o atu na te mi ia pe te fa ngaina ia vai la au ma fa la fa saina e le mafaya ona e to tango fia me te ilonga fo o mal pidiota le ana la fa ile tui ai wa lo wala ngona ni to le fo ai fia mo wale le sa o le mele te ia o tule ia mato sa vali mai dela fai tu yo to o fai ngarwen ia na fai lo ele me se yo ngai lo la fai se tui na pawana le o le fai no e me fai ona mowai awa pe o le ia cases fo ia le abatu le fam sinonga matulanga va pena ia moi fo ia makua o vale isa matua o pe a fo le pia e matua o va tulanga le na mela na fa tu ia o ia awale le a fo le fa pe e tai tolu mai aso o le pe tai tolu mai sina ma fai tui e tsawa ke ia o tu ta valele ale al fan mai ko ia man dia le fa ngal ngol la fa ka ko pui but ensure o le matanga ensure i u matanga ina fa lo le ma test mai lo sa o ia le tu langa la ia le tangata mane tangata le teimi awai o ta uli la na tu le mai i tu nga me foi le yo la ta wa tu ia la ia le fan mai vai aso le fa ka ko pui ia o tana esa ia ne paul ia la fia la mere o te fai mo lu va so sei uma pui ia pa pena o awala fo ia ia ona e alo mai se me fo le fo e te fai ina ia awani mo wai oi bio ile o tulanga na paula le me fo le o le tulanga le na o le mandatory o le a fo ele ngata o le mea e tau ona fai ia o le mea fo le so se teimi fai nei lo le mea fo tau mai o le aso po le masina po le teimi ia e o atu i whatever na nofo le reita ngata mai tau le na so ele to e tango ia mea o ne te o mau ai se residue fo le ilona tino pe fai fa ia suenga nei po test nei ia se manatu le na to le fo ile na mata opo ia e to tasi lan tatu mata opo le ile nei tae i se fa se ta o tua ia pina le ma fo ngon matu senga a tata noa e matua lango ina la van matu senga ia le fai kui mongi nei no sangwanga la langa ka fai aku e le mele ata tanoa manuale le alistam taupu o le taua le fai atu ai o le taua mo le atunu yo e mese lava la tato parlemene temine wa le maua mai ia o finale o alum whanau o le vanga fai fast le maua mai ai mea ia le tutupu mai le tato tanoa iai o mele fai lafa matalanga vingara tanoa a mata mai lunga tato parlemene fai tui le ngaka lai fai kui la ia kai lua a ia fai la le mea lea o le fina le siaki po maua oe ia le fai nga pe pune la kopo lea ia fai wa matolia foi oe a fina lea tatanoa a fa pe ke lakapi fina le fa professional lakapi liki po lakapi yungi e ke i lava wa siaki oe le fia ka longa pe siaki oe wa umar ka longa e le ka ua kia oe ke
Whapenga fo me pe mele te sau noa e le ka ua ia le ke me siaki oi a siaki oi finga le ai a lis ia siaki na oi a me se la ka ko ia ko ko wal palimene le ala fa ofi mai le pili le fa ofi mai le mangaku le ka ilua na kui ia fa kulelo lo pe pa fa maungi ai a oi le finga renga malo a faila le ai no minga na ia ke na me na fe ke lea lau o le lau le leia lea ia ku loa po i kanga ka whainga rengal malo o loa awhia le eisa ioi i leo le kau su e ngai mea komisi su e ingan ngai mea o le aris komisi su e o le kui o le ua mai o le whainga o fie i le aia ma se kupe kere alu ai le su e ngau lea mea i kanga ka whainga rengal malo ai mesa nunga ka kompani mene langa lewa kupu me atano ele yo ko viki alo fa malo sia ku ye lua i fenga na me alo wai on esa Samoa ade a maka koron esa ya e fa umma ko manga ko maka vasenga fingale atano ya fingale ai mai esiska ko kala no le umata to tem ya malolo fa tai to le fo ya ta mai fo na finangalo fo ina faadia ia mana ia finangalo faadia le mata upu ole ole tulanga le oiai ole sia tatou tala ole u faatonuina nei ele faamasinoga foʻi lea o talosanga le Court of Appeal ia le tamaitaʻi loia sili a le mālō ina ia toe whaaola pe totongi ia tupe na whaalu e le taitai pa e le pare mia fo i le fo i le pai po le pare mia sui pare mia le fionga ia tuala Bonifacio o whaatonu e le whaamasinonga o apili o le whaamasinonga talosanga ia le tamaitai loia silia le malo ina ia toe tupea le afionga ia tuala Bonifacio le ana alu i lana whaamasinonga po court cost o le whaamasinonga i le mata upu le ana ai fo ia le fionga ia tuala Bonifacio o le nei mata upu e toe foʻi le whainga palota le lua fesifu toe foʻi le manatua foʻi la oe ia leana avea ia le afioga ia tuala Bonifacio ia ona o faatosina o le whainga palota mo li mauai ni tanato le tumalo palota ia na ave la ia fai le faaiʻuga le faamasinoga ia fai le faaiʻuga le faamasinoga foʻi lea ea foʻi e faamamia ia le vaega lenā ma e faamaomia na peitaʻi ani ia na fai la le pili o ai foʻi ia le fioga ia tuala na fai le o le apili o le fioga ia tuala ia lenā lana mālō ai ma solo ia loa le moliaga lena fai o le fioga ia tuala ia o le ala o agaʻi ia le fioga ia tuala e toe totogi mai la ia tupe na ia faaaluina foʻi lele o lona o le case la lenā ia le ala ua mai ai loa ia le faaiʻuga lea le faamasinoga o apili ina ia toe totogi e le mālō i le fioga ia tuala ia le tau o le faamasinoga pea ma le tolu le fafetālā ia le tau o le a foʻi o le faamasinoga ae o le tulaga la lenā lea ua iai ia ou te masalo ia o le tulaga lenā pei ona faatonuina ai e le faamasinoga talosaga ia le tamaitaʻi loia sili ina ia toe faaola le tupe lea ai foʻi a le fioga ia tuala Bonifacio ia ona o lea ua le gasa ina malumalo ia le ua foʻi ua na faapena lava ona anu tele o tupe nei faamasinoga ia ae o loʻi se manatu foʻi le leʻisaʻo le faatinoina o a foʻi o molimau ia ma le faaiʻuga foʻi pe ona iai
ia le fa'amasinoga pe ona e fa'afofoga mai i lenei taeao ia le ua solo ia le fa'ai'uga lenā na fai le afioga ia tuala Ponifasio ia o le tasina tatou tala i le nei taeao fo'i lele mo le fa'afogafoga mai fo'i o le tatou atunuu i mataupu na e lua pe ona umina atu ia o le mataupu lea ia o le mai le masinofou ia o le amata na fa'amamalu loa ia le tulaga lea o le fai o lou tui lua o tui fa'aali ia mo le aufaigaluega le malo ona e aga'i lo le te faigaluega e ale ai ia le mafai lava na e alu te e faigaluega ia ma le mataupu lenā le ua toe fa'atonuina ai ia le fa'amasinoga o a fo'i o le fa'amasinoga fo'i le o talosaga ia le lo ia sili a le malo ina ia toe totogi le tau o le fa'amasinoga le fioga i le suipalemia le fioga iā tuala Ponifasio ia ae ona i tala na umafai ona tu'ufantasia le tatou polokalame toleafoa mai Samoa nei ia i lenei fo'i taeao ia pei fo'i ona iai lenei polokalame malo a le fa'asoa i lenei taeao ma pinagā fo'i ua fa'alia ia malo lava atatanoa te sa ia o le mea tauna fai e o le tupena ia e tatauna tongi tupena ia tuala e sili atu lo tupe ia e tau tutongi ia o tatou lo ia le tatou valele le finauina tupe mai maula tupena ia e pirina le pio tupela ia le ua malo tuala i le ngakesi le lapili e tatau ana tutongi uma tupela sia foi tamali na alu i lana tamuwhainga ia e whaasao se mataupu na finau vai au tupe ia e alu vina le tatou valele le finau vale ai ma finau va makafela tulou al fa'afogaga le atunuu o tupe mai mau la tupe na tatanoa ia tupe lana tete le fia fa'alogo atu ai ia au le tupe la lea ia se lau pasene le lagolagoina a tatanoa e tatou ia laga e o le mea tupu ia te oe e tupu foi ia tea e au fagota a alu foi ave showcase e faiaʻiga e kaumafai e koe alu selegi kele e koe alu kupe e malo mai e kau an koe faola lau selegi ia tau anu toe faola selegi ma magia le gafaiʻuga faafetai lava i gafa masinoga gafaia le faiʻuga ia a o kako kupe ia kako valele le kausuʻegi kako lo ia o kupe laga makuā le lagoiga le mai mauga o kako kupe mai mau kupe le akugu mai mau mafaufauga lelei le akugu e faukuaiga ai ia e makuā le kea o geka afina le atatanoa pe o le tula le toe mau mai lo le toe mau mai o fonga la le dei ia le uma tato fa le tai ia wa atano no mata pongo nga fa pene ia ona fa pena lo no fa pena foi no oso no video ia o le foi mawala monisa mawala populasi mawala monisa nuanga ua tala fe ngai ona fai uma test al parmenga tangata fa ngarenga malo a fai te ena malo no vinga ua popole nei mau atu mai latou ia vai la tatanoa ia fia latou e mai kui ia fina le tangata fa ngarenga malo ia kakau fai fa ngarenga malo ia kui foi o koe e siaki eisa ia o makua le parengi le me o le fosi o kui o ko viki ale yo o ko viki Samoa ia ala mele ke mele leia le pea sa ilin mongi mal famaongi male ame kongo le kako paremia malako malanga kapingeka fa pea fon fikalai mal moka o me mongi mal famaongi e suesu e uma kako ka fai foi nga ko misuesu a fai o fai le kui ia kui do koko e vesiaki ia po moa oi ni malwanga o a umma me o la au fasainga tanoa pio le kulanga sili langa ngoka kongwa o ia o ke mine leia le fa au fia ko kong se ma fa fonga pe fa pe mongi ma fa maongi le la kwa lo fa ya Samoa fa pe a lo fa Samoa e fai kuio lo fa ngal balo ia a lo fa ya Samoa shaki umma ka umma la a finga rengal malo shaki umma fa akase malako o ko se ma ia te no le mea o mo ko fia la van me pe a fai a shaki umma ilo le alu o kupe fai nga komisi suesue ai moni maualo ko ko pe ava ko sue ia per kulanga nga atatanoa fa kai lava mo tamta uku detail ia le uma fai aso le ri
tal tonu foi ia ta ia Feliciaso ia o le foi e fatala fa mai miti ia Edwards ia fi fa no ngona miti po ala vani ia fina le fa mai miti ia kui mua malo ale au fast truck ya le la fa mai nei mansina o kiki a ngalo fa ili o 5 star fa mai mansina pe Joseph America to le foa o le 5 star o le fa ili le 5 star sa no foi de ainga le tata no inga o sa mai o New Zealand Australia sa no foi de sunga fa fenga po de tai foi le Caresia Pacifica le fionga ya foa to unga Stevenson ia sionalo la ia alofa tu unga mau no uso le unga fa ili le 5 star sa no foi o ai sen mani o sia ainga ia nga lewa tu al malo le sunga ya alofa ia al seman se ainga le leite le ainga ma ne ainga al fa ili le 5 star o ka fia o fa ili maurunga sa manga ia mai ale saka yai saka ngofu ai ma mafuka i le ne ainga ke siang ia ata noa lewa lo aku yo o fonga Mike puta tanoa na video ia le ala ia sa no mai no fionga le ata tanoa te sa mana ia wai le uto e fa manatu mai fo ia si vanga le o le 5 stars so le na no maua ia footage fo ia o tātanga sa mawhai ona maua mai aso ia o le la ila tasi fo le ia o le au te ua le te ua le ia ona o le manatu fo le e le ngalo ia na fo i bese na aso e le ngalo fo i le faili le ale fo i le fo le 5 stars ia le si vai ia o le masan kusa o le e mawhai ona o whapea o le si o le 5 stars e mawhai ona o whapea o le tasi a le whaili fo i le it transcends all the years o musika i le tato o tuno rono inga sa wango kala titi mai ata itai o whaalongo ai le whaini le ai fo i ale penino tia fau o uia o la ua tiu te tale le a fo i le penino tia fau ia e uia la u whailangi le folonga le tama ia le au te leo te whalongo leo wa iai o lona fine leo wa iai ana ona ia na foi pese leo wa release mai ia o le tūlanga le leile na e se le a foi mana o le winga na la utala o le penina la mo tia fau e le ai se tausanga foi lele mai o foi la vai o le penino tia fau o le penino tia fau e a foi sama nei al na vai te mi o mai vai te mi nei e unique ia le taina o me fai me fai e so ia na mai o mai o le tulanga na le foi le fai le fai nei o le penino tia fau mai e like o le tulanga na transcends ia le a foi le you know ia le tele o tau sanga o le musika tonu o le tātou tunu. Ia, o tu manga, ia le wha manatu mai nā le 5 stars. Ia, le fo lau o manatu ai loa. Ia le penino tia fau. Ia, sinā fo i unungali i sai ai. Ia, e rea se si o tātou e le loa ia le. Tere fo i tala e whai ai. I le sunga ia le pati. E loa stangata fo i lele. Mana e lo stonga foi a ini le titala ia ona foi ia ona liliu esele e li mana foi le til stonga ta fai lang faling ele ole i tala na foi le mori mau il telo tanga ile na foi tamali tele tale ni sai tele tale ia ai so se mea te adu ai adu i lungo o penga te whai langi i mo meo sites fo ia lea lātou te lātou te watu pese nā mateu ia la fo te wa ai fo i tele o penga te whai ai i lungo le
ile sumo fea pati mana ria foi tau fenga masiona fale tuai ia foi ia au soifua mai pati ioe tulanga le na pe on fa manatu mai na ia fa manatu mai na ia le la u manatu ai lo ia ole le sunga ia ala pati ia me se foi le fa fie no le tato no ia atanoa ia whaftai lava leo tonu leo te ata te pe e se sami kula ngā tono lo studio na matala so noanga atore le e uma fa mino foi lava le mino foi lava ia ale te na ia fa manatu mai whaftai te le lava le fa manatu mai le fa ile 5 star ia wa pio le fa ile 5 star o te fai mo inga fa ile le o le whenga inga fo na sau atato pese na o ma le vai temi o le final le 5 star pe o vai temi na o whenga inga fo o le tuspa ia le a e mai le 5 star le mesa lava le ingi al sunga ya lofa le ingi al kala sunga ya lofa le pese final le a foi lau Samoa matalas e ui ia langa ka whaafia mei si whaeiri e le maunga le kaanga mai alofa o le inginga mai ki ka laru le wila ia pe o le whenga fauna ia le saunga ngā 5 star wa e mai si mau whaeiri manga ngai eo mai ke minge o ku aku la 5 star e le ko kalangu aku le kia maa ia maripunga la waa ia ma finale le vai tamba ia o kele ngi mafai e ka ke fa rongo aku ma ngi o swafa ia ele uma karonga ngi fai e ko karonga foi kaya ta tanoa ia ne temi ia mato senga male mato maftanga me foi le au fa fonga me manu le tunu le ne yaso ia fa ele leo to le foa e fai malato fonga ta mori atu i lau fionga le atata noa te sa ia le na wa ulo te va ai atu ia le atou ia le mfaini sila mai lau fionga mo mori atu ai whaftai tele lava atata noa te sa ia ile nei yaso fo ile vi inga ile atua fo i atu mamalu ia te oe atata noa e wha maruina i pia oe ma puipui e pia oe ia wa fo ile ngā venga ma tāleni lo e whia ngai u whai lava oe ma tātou tusitala i Samoa ma fai e a baba ai atu loa ma maru le tunu wa sa fai me dungai i lo studio ia o peia o loma to o Samoa fa tasi moe pe o le ta ua le ta tu fa tanoanga fa tai foi mo ta upu ta to fa so ai ia fa tai foi mo langona fa o Sofia ala ngang pa ia ta to te fitu fa ai pe le aso ma le aso ia no fangia le tua fa tu tumu ia le teimi fa tumu le mafaufau fa tumu le la finale lo tangata ia maua pe o le manosi o le tino e fa sisilia il manosi le nganga le ri e maua pe tato maftanga pe no mato fa so atu le nei te ia le uma ia so le ri tato to mafuta foi mo le aso tai pe o tuai le lo fo mo le nganga le le tua fa manuia tu foi ia le fa fonga le ko FM Samoa ia mo fa Sofia fia mo nei aso ia tala le ato le foi fa ia masuyo ma to nei fafo i la ua fionga le atatu norte sa whaftai lava. Ma lo whaftai le sa no foi le tai au to le fo ia mori atu foi le whamalo ma le whaftai le tatou mawhtanga le nei tai au la ua fionga ia o le sunga ia Mike ia misi foi ia le tatou o le auto-institutional polkalami ia mai la tau foi o lo whafonga mai ia pe mai moa mai foi ia mai New Zealand, Australia, Amerika Samoa, Amerika. Ia ma so se vaenga po se vaenga so panore. O le nei tunu o fa fonga mai ai le nei foi tai. Ia fa tai lo fionga to le fo, sa no foi tanto po klami le ai. O le tulanga lava le na le se au nanga foi le na mo mai matou I Samoa nei. Ia wa foi le no possible. A fonga foi le tanto tunu ia te o tō o loa lana papa au me tui mai na mulu papanga ia a wālava ia whaiva o le tātou tunu ia e pei o na amatai fo le nei tau sanga mo o se le tātou wā i le nei tau sanga ia mara tātou tatalo
whapena na whamanuia le tua I lau whionga to le fo, lau sunga ia mai, ia e whapena le au tustusi o le tātou polkalame, ia mpaanga uma o lo mai mo mai, whafonga mai o le tātou polkalame, I te tonu o Samoa nei, I runga le kofa mo, ia me se foi New Zealand, Amerika Samoa, Australia, ia ma Amerika ia ma so se vai ngol lalang, ia whaatai le, whaatasi mai le nei tai au, ai la whaile tonu e peo na e sao noa tole fo le nei tai au, la to e mo foi se tātou ava noa, ia I le teimi masani o le fitu I le tai au I Samoa nei, ia ai o le lima le nai Australia, ia ai o le fitu ho le nai New Zealand, ia whaamalo atu le whaatai, ma le whaamalo I le nei tai au mo le tātou pesotainga, ia e tātou talo I le lofo le tua la whapenao na tātou toi whitapai, ia I le fitu I le ia mātou I Samoa, ia me se foi o tou I Australia I so se teimi o le aso, ia whai ona tou whai e no wha ponga mai mo mai I le tātou polkalame, ai whaafitai atu I le silausunga toi le fo, ma lausunga mai kia, ma le tātou polkalame ia, whaafitai fo I le terieino le polkalame, I maota malawa, ia ai me se foi o lau telefoni, moni atu e le whaafitai atu o tō uma, ia I le nei tae au, ia manu te leina, ia wha moe moenga uma o le tātou o tunu, ia whaapianau na tātou maua pe se aso fia se aso fi le mu, ia ma se aso manuia, ia tātou toi wheloa I le temi rapa nei I le aso a tae au, ai whaasoi fo ia to le fo I le nei tae au, fo. Ia soi foi ia atanoa, tai raf, ia lewa tātou wha mawai atu ma tātou sui mai Samoa, ne whionga le atanoa te sā, ia le umananganga fia mananganga whaftai, ia tātou nei I tātou ma tātou pāanga lo whapenana mo le mawina tātou pokalame lunga le penga tu whailangi, lunga le tātou Facebook, a me se foi tātou YouTube channel, whaftai lava e leisesi wa iasa na komeni whale tonu le nei tai au, ia nai o te loa ai, ia whaftai tele, a tō tele foi o tangata le mawhauwhau, ia lewa umana poloka le tolefoa, e te whawarunga venga tolefoa lunga le tātou Facebook, e wa ai le tangata le whaaloalo e poloka umalava, wal mai mau te mi tātou tatanoa whaatasi ai, e whai ma whalavilavi o tele mawhauwhaunga lei, so swani mo tātou mana e tātou ainga, le moli atu ale whaafitai tātou autustusi, e por tātou pasenga foi, ia le tamaitai ia miti, Edwards, whaafitai tele lava miti, ia manuia funne yaso, ia sunga ia RJS, manuia funne yaso, ia whapea foi, ia le tātou sunga ia SL, o pulasi mawala, whaftai na whaatasi mini aso, whamanuia lava le tua I tō ngalwenga, whamanuia fo le tua I tō wainga, ia whapea foi ia le sunga ia tui whaasina, fia F, tau wau, whaftai mo manatu lei, whaftai mo whaasoa, e tupu manatu, pe ato tustusi mai, maua I mawhauwhaunga le lei tātou te tufatu ai, I le au whaafonga, mesi tātou ta mam tina matua, sunga ia heni, atu ngā waia, whaftai lava mo manatu le lei, whaftai mo le whaasoa, ia whapea foi a RJ, a whina le whionga ia manusina, Joseph, mai oi I Amerika, ia whamanuia lama le tua, ia te oi Joe, whamanuia lama le tua I laua whionga, Paula Banks, ia malo lava, malo fwod whaasoa, ia mua pe oi le, whamaise le tua, mo pe oi le unsai, malo le alofa, malo le tausi matua, ia le au whapena, umau tausinga, ia e ala le no mafuta pea e tamai a tusa, whaftai tele lava whamanuia le tua, ia te oi Paula no whaalo, ia manuia lava whaamoemoenga o toi te tananoa mi le sistemi ta tananoa telefoni, ia whapea fo ia o lo manu sini, ia malo lava whaatasi mai uso, te loa te whainga renga ai, whaasau temi tato te mafuta ai, ia Revelation 14, whaftai lava mo le whaasoa, whaftai fo mo manatu le lei, whaftai mo la whaanga e le whionga le tausala ia aina u, ia whapea fo ia nisi o le maua sunga le whionga le apostolo ia kermete, whaftai lava kermete lo whionga le apostolo, whaftai mo whamunianga le tātou pokalame, ia whapena whi whamalua ii, manuia la manga venga ni aso whamalua ii, sunga ia si tangata le whionga le apostolo, si tangata Ellen Paz,
ia whaftai lewa whatati loa lava tō te whinga renga e wharoraro temi tō te mafuta mai ai manuia lava ngā renga sunga ia peipi Freten ia malo lava whaftai whatasi mai whaftai mo whamunyanga ia whapea fōi ia la ka arona tele lava ropisi manuia ngā renga la ka arona sunga ia sonmona whaftai sonmona whatasi mai ia se fōi ia tina taiana manuia ngā renga nei aso tina ia whapea fōi ia le aso vale whalava au ia manuia lava ngā renga nei aso tātou toi whai le aso tai au ia o nisi nao tātou whina lea le mafuta me nei aso tusi mai ma tātou mafuta le nganga o le tua ia o tātou tamatausi matua tina ia anō whale sunga ia saipele kome saipele ia alosio whina lea le fionga foi a tuala alosio muripola whapea foi le sunga ia seumanu matamua whalia whaftai lava whatasi mai ia whapea foi le fionga ia alofipo a pao ia whapea foi le sunga whawhengainga i whina lea visita a mosa ma le whalitua i a mai whaftai lava whatasi mai tātou pokalame whawhea au malolo ia le fionga foi le te māmanolo pasta whina le pāli namla ulu sa maoso ia whaftai lava whatasi mai ta mā ia te loa le nei lava ma le anganga maulunga manuia lava le tātou pokalame nei o na tapua inga nisi wone mwhaina o tuai le tātou whātou whāma whamonianga nei temi ia whapea fole le fionga ia tui whaasina fuawai lili whune tau vau i New Zealand ma lo lava mo le whaasoa ia nisi o le na vai atu nei sunga ia whaangia whiutitile atu lana ia pia fua ia te mai tae ia sula teisi ma neia whaftai lava mo whamunianga tātou pokalame ia pia na whai atu whia tatanoa pia ia e ai lava teimi te halo fua to le fua ia e whina le whainga renga ia mua mai se tupe tongi ele paua e whai tātou pokalame one ngalo ia tātou i Samoa i vili tau ainga e inti whangu whinga leo ia o tupe lava mea uma o tau tāwhoi soifwanga ia alo iai te mai tai o le Western Union te mai tai ia vai laa poutoa ia telefoni lua o lua tasi lima wha ia po le telefoni fitu lua valu tasi o lua lima e entin whanu tua tau ainga ia na le vili lava iai mai ala tau piki aku ia le ai ia o i matau tuuta lo iai lana koneke entin whanu ia le Western Union fo i whata poni pe ata leonu le fiafi ia whapea laua kea le ongo awa e kuai ia vili longu mela nga te no lava anga lei lava te mai taipule ia tātou pokalame na moni yaso ia whaamaro lua tu fo i mamaro le atunu iai foi se upu wala vale se upu foi o le tau tamani i whaafonga anga le atunu o tau talai to le fua whapea foi le afionga le atatino te sa lunga le ea ia whapea na foi na mato batu lava maru puenga lafo ino le aina ia o tau lava e matua tu e tātou pokalame ia o le tala lea mo taupo le aso tau tātou whirai ma le fionga tau sala ia ainu ia le ai ia le o maua lava ainu le tina marosi ma le neva yaso tala lea whamanuia le tua nei yaso tātou whirai le aso tai au soifua ia
Yesu